on the floor. I can't hold them anymore. The night is quiet, my heart is slow. I trust you more than I know. God is working tonight while I rest in your light. God is working tonight. Everything will be alright. I sleep in peace. I let it be. God is working tonight for me. I don't need to see the way. Tomorrow can wait another day. You never sleep, you never fail. Your love for me will always stay. God is working tonight while I rest in your light. God is working tonight. Everything will be alright. I sleep in peace. I let it be. God is working tonight for me. I believe you are doing what I can't see. I believe your hands are holding me. God is working tonight. God is working while I rest in your light. God is working tonight. Everything will be alright. I sleep in peace. I let it be. God is working tonight for me. Guys, Molen, Tumelang. Today I'm here with you, Ntate Muruti. Thank you, Mr. President. My big brother, thank you, Mr. President. Mom Kozana. Mom, Mark Zola. You can ask Mr. President. No, not you. Somebody said, can I ask you something? Close my eyes. You can ask him that. You can ask him. I breathe indeed. Tumelang guys, Moleni, Tumelang. I trust the one who watches me. Tumelang, can I live only I one? sleep, God stays away. He never rests, he never breaks.
Lindy. I sleep, God stays awake. He's working on my life today. No fear, no doubt, no heavy weight. I sleep, God stays away. I don't need to solve it all. I don't need to hear the call. You got my night, you got my way. You'll meet me in the light. Moleni guys, dumelang. Kia ka network. I sleep, God stays awake. Yeah, no kia bona. He never rests, he never breaks. Kia ka pa mara kia bona network ya ka high stable ne. I sleep, Network ena intle, ha ke sebetsa ka se. he's working Guys, I'm going to check. today. Network is a problem. Kile we look is. No heavy weight. Guys, molen. Ke go pa re share ka dintho tse pedi fela a ka speed. Why re futsane. Ke go pa re bua ka yona fela. Disebo hallo mata hona yi. Ke le bone ka fela guys. Lindy ko bone ke le bone guys. Delete ke tse ke yona. Ya not him. Guys, good evening my prophet. Senesa. Guys, ke re jwetsa. Ka Tuesday ke ruta haholo ka monelo ne. Sihle moleni ke be ke tinela man. I be ke tla ke tinela fela ke yo a ke mara le tsa le na lo ntina o kutlo re jo popelo ka dutse mo le na lo phamisa popelo ka kutlo e dutse mo e phetotse ha bena e la tsa e phamisa popelo ya ka jo ena ke tse ke le ratang le wumpu ya ka le dudisa kuri kutlo e dutse mo pakeng tsa matswele ndiv good jo popelo ka ditse pakeng tsa matswele ka baka la lona ne a kwa se phakamisa sebele ko sa ha ile gona hle malabeso le se phamisa gore se dule mahetleng lona ke le ratia monate sefapana mara he ke le rata Ntabeleng Simone o bakeng die ke di emetse ka mo Facebook ke le shebile le lona guys la spamisa popela ka le gona o shifta hle kuru ke le shifta o gutlo re ke hloka onion e ka re nka dula di ma MR straight gutlo re ke hloka MR slope MR Oh, praise the Lord, Murudu, sending greetings from New York. It's 12. You after 12. Wow, Kima, thank you so much. Oh, wow, guys. Thank you so much, Muratu Awaga. Thank you so much. Ke New York ka tsa tsileleng. Ha ke ka tseba hore ke tla humang, ha ke ka tshaka fela. Ke tlo le bona New York mo. Thank you so much. Becky. So guys, ke kopa share fela hore why. Ke kopa qetele tabena ya hore why ke le ka lengala ka di Tuesday le ka di Thursday ka lengala mandangala. Yo, ka utlwa ai ngala, ka utlwa re tla lengala. Ro ke la bona motho a ngala. O ba stubborn, ku utlwa ha ke stubborn no. Ha ke kgathalle ko re ku utlwa ke sa kgathalle ka ngala. Then until Hobali this lady. Ke kopa nthohle, ke kopa re bua ka WhatsApp otla beki. Ke kopa hle unke number tsaka. Ke kopa unke number tsaka if o khona di ngola. Kapa ha ke batle ready inbox song kapa re ke DM ke kopa unke di number tsaka go fetson. If you are ready ro di ngole fatso. Mama Manati
a re moruti wa ka wa lefatshe Papa Novi. Thank you so much. Hey, moruti, let me write it down. Okay, ke 073 202 9079. Ne? Gogo eSwatini. Wow. Sawubona gogo waseSwatini. Ke repeat 073 202 9079. So I'm sure the children unrumele WhatsApp ofela, unrumele WhatsApp, and then we'll talk. So guys, ke be ke le ngala ke a leboa moruti renting down. Amen. Thank you so much morato wa ka. Ke be ke le ngala guys, mputse ne ke le ngaletse gore ke le ngala fela taba hore hey guys le hlola o appreciate. Yo I ke so bona batho ba sokola go appreciate jwala ka batho. Abona, if you are a man, beside the responsibilities so for your partner, marubushula kumu appreciate. Utbo umuloi wa monna ungumthakati. Or you are a wish doctor kapakyo. You are a wish, yeah. You are a wish. If umonna you can't appreciate your partner. The same way you like all the Musadi, also to appreciate your husband. I never lawyer banabas, lawyer, lawyer, daylight in the attack. One of Mutasas won't appreciate a moto. Yapapalang the important role Bukidumba, I need attack at Amazon. Korkakutaraki, I give a clinics, I can take a list of one and Pigutarasa, and gas to delegate a monafet to do that the life in Mona. And not sometimes. Because you must remember, Monday, can a life 7 o'clock until 11 o'clock, sometimes 12. Like my brother could like 12 to 12. Then Tuesday, 7 o'clock, can a life. Wednesday, 9 o'clock, can a life. Thursday, can a life. 7 o'clock, happy. Moki rappel Lambert. Friday, can a sister Jacobeta, yadi painti show. I kiriyo 5 days follow na Sunday hape ke reke patali petile ha ke guys ntshang nteboheng lebohang nkgono wa ka na rata hore nkgono wa ka le ra ha re botsa potso be re thula re sena di answers ba ke tsibile se bontsho nkgono wa ka na rata hore ke tsibile se bontsho nkgono ka na re hangwala ha re ngotse mhlobe re sentse a ba re ke banga sentse mona be re thola a dinjani buza ngubona motion tonto be re thola re ndazile so then can it tla ra ke re nga appreciate it tla be so can it I can really appreciate so can it what will I do katine ke be ke tso holong ka jetso ra ke tla le bona ha ke rata and if ke feel hore ke bapetsa life ke tla yetsa ke sa ba a ke tlo yetsa ka Saturday. Is it Saturday? No, Friday. One lady that lady sent me 2,000 akpetile ba re ntate moruti a ba mplela hore ke bapetse role e ka bophelo ba lenyalo la hae a re moruti November you have changed my marriage a re tshintshile lenyalo la ka tsele hlotse ka a re ke rometse 2,000 just to say thank you moruti wa ka for your time moya wa ka wa phama ka fonela ke moruti e mong but yena o leboile jwela ka lona moruti eno ile a leboa jwela ka lona o leboile mahala we are thank you moruti wa ka kanete le yena bua hore a re ntate moruti I've been going up and down the counseling ke ya for counseling ke na le mathata le my partner a re mare o buile radio ko mametse you've changed the situation eneng e re hlotse ka tlong e hlotse di psychologists e hlotse
therapist e hlotse ba root a re wena itse a go mametse reding ke o tšhentšha bophelo baka ke o lokisa lelapa laka then ke ba motivated. Then no, this now afternoon there's a lady e ke mo tsebang o bolela friend ya gore ke go ba mamela Dr. November showing ya Monday yo so ban sendela conversation ya bona ena ye mongwe na ntse sukudisa boyfriend ya a sukudisa boyfriend a lista bona ha qata o mamela di-teachings tsa ka maobane o tšhintšhile complete o tšhintšhile a ba romela message friend e nngwe ya hae a jwetsa friend ya hae re mogotsi nna ke tšhintšhile a re ke tšhintšhile a re ne ke mametse Dr. November maobane showing ya manyalo a re ke tšhintšhile and di-tšhintšhing so ka nnete feedback ya nhlololofatsa but guys ha una ntho e kotsi jwale ka go setse bo appreciate motho ha hona ntho e kotsi jwale ka go setse bo appreciate skela tsamaya ke yaka skela tsamaya ninga hana skela tsamaya hlena utla bana baka skela tsamaya hleng ke yaka re ke ba pelle a nice music skela tsamaya ke yaka ke la ta Bible Lay my worries on the floor. I can't hold them anymore. The night is quiet, my heart is slow. I trust you more than I know. God is working tonight while I rest in your light. God is working tonight. Everything will be alright. I sleep in peace. I let it be. God is working tonight for me. I don't need to see the way. Tomorrow can wait another day. You never sleep, you never fail. Your love for me will always stay. God is working tonight while I rest in your light. God is working tonight. Everything will be alright. Molani! Sleep in peace. I let it be. God is working tonight for me. I believe you are doing what I can't see. I believe your hands are holding me. God is working tonight. What's my guys? But this is not the today nek batla tlo bua ka hore why refutana why re kolota ke yona ntho ke batla tlo bua ka yona today. But ke batla bua before ke ya messaging wa letsatsi ke batla bua ka appreciation. And I'm not teaching you appreciation because ke lwanela appreciated efforts of Saka, but Leona is part of the
Simpiwe, my brother. Thank you so much. GS Gift, my big brother. So I'm Matthew B. Guys, it's very important. And then take it live for the sake about Baba Paland role. It's important to my pelongalong. I can't evaluate they can go. It's about appreciate a Motaba Paland role important about pelomba. How you? Because when you appreciate a person, you motivating the person. You are motivating this person. Example: why live for the salary every month? Why every month live for the salary? You know why company live for the salary? Why e company is in pay salary? It is because the company they are motivated. Zenzuba uvuke ekseno pangele. You must come to them and deliver. They are actually, it's a salary, it's a salary, it's a motivation. When you want, if ubata motau tu sekapila okaufel, learn to motivate, to appreciate the person. Now, the biggest problem here runa rieta soruna. We normally do this. This person, uyeta effort, so unkantwena, uyeta effort, so everything I yet for wena. We are all out to uyeta the effort, so it's the effort, so it's the effort. Maro na mo appreciate about time ki kamulom. Ubut yo hand dia bulela hle. Dia bulela. Yo. Guys, I want to dangerous like you. Because appreciation ya how low and to that person. It's anela or ibeli effort kare. When you try the effort for you, you need to do effort for you. You cannot moto ayeta dinto aya all out. Ayeta dinto for wena. But we now appreciate. Obumo appreciate ka o see moto wa loser. Let's say, as an example, your partner wa loser for wena. Unsa chelete o spenda na kwa high whoever ya uthusa ngapa important. Haribe ka motho important masete ngomto obalulekile empilweni yakho. O checka motho, o checka the efforts of motho. Or this person no ntotsa di loser. This person no tell petrol. This person no reka data. This person no etsa eng. You cannot appreciate the person ka thank you ka mulo. That is why lona basadi le batla mo appreciate tu. Le batla appreciate tu lona basadi. Ha basadi ha banna le tata fa banna le pona. Le batla ba le fe tšhelete le batla ba le appreciate. And le akwata if le appreciate you. Because when motho o fa tšhelete I see whole night it's a way of appreciating one appreciator mutuna. It's a way of appreciation. But just that now whole night linka elita by our becha. But kauke as cook becha, so it's a way of appreciation. And a banna by master and to appreciate. That is why banna bahono le fachelet. Banna bahono le becha, banna bahono leta dinto. Because it's a way of appreciating you. And that is why Baba Mbaluna, the way we appreciate Mutuena au Fanchelete, when on our better, but 100% appreciation. Appreciation is to motivate the person you to serve. The problem Yaruna, as a quasi motivate around you guys. As a quasi Obama, if detending to over to us it's even or dangerous. Dipedi about it's economies in the abantu bangazazi and dipedi fair ya paid people they don't know appreciation is bapala role guy. Number 2 but about attention iyarekwa. You can go up and down ubuntu re ke batla kopana le Dr. November ke batla kopana le mang how zutibana no bobantu. That is why some of you lesukula ngokopana le batho. That is why some of you lesukula the connection. Lesukula the connection because I understand your appreciation. I mean, attention ya rekwa. Attention is money. If mutabatate, that is why when we are the lawyer rem, utopatala consultation, fear. When we are a doctor, utopatala consultation, fear. Come on, Toma.
re patala nako ya batho bao. We pay for re patala nako ya di doctor, re patala nako ya di counsel, re patala nako ya di therapy. And then you are paying for the attention or about nako. So di pedi dintho tso batho ba sa batle go di etsa. And that is why some of you little sokolang guys. Nizo sokola ukudibana nabantu, little sokola uconnecta le batho, little sokola di appointment, little etsa di appointment tsa lona bedi, little etsa di appointment bedi failure. Bedi failure di appointment. Nkile ka ruta ka ntho ngwe kare, people they don't understand or purpose. Good evening my prophet, man of God, we are blessed for you. Thank you so much, my pastor, Pastor Lekau. Thank you so much, my friend. Guys. So, two things as is and in total they will make your life difficult, isn't it? If you are not willing to pay attention, especially to somebody you can to so high. If you want to so attention, you need to be willing to pay attention. I remember when that Bishop Zondo Nsaliwe, well known at the stadium, I wanted to Bishop Zondo. I told the numbers are high. Then before this video till the rat ke go kopana le ntate Bishop Kutlo ke na ke re ke ntate Bishop Zondo about the dia o tlo go kopana le ntate Bishop Zondo. Ntate Bishop Zondo o busy car no, it is because ke batla monela ka koloi car no ke batla fa ntate Bishop Zondo koloi about okay ke ke phone number tsa. It was on Sunday ke re ke qeta out ne ke dutse wimpi ke loja then ke phone la ntate Bishop Zondo ke mutlo ke mfonela ha tse bi number ya ka ntse ke mfonela ntate le ka ya ntate le teng le ka ke reteng ntate Bishop o bua le moruti November ke re ntate ho sane ke tla jobe ke batla o tlisa koloi ho wena ke tlo fa koloi ona khathetse ka bona khathetse ka bona etsa ona khathetse ka utlwa re ntate o no re ntate ke re ntate ne ke re ho sane ke go pa o tlisa koloi ke tlo nehela ka koloi ho wena and mpotse that time ne ke batla ne ke batla lo dula le na Bishop Zondo ke batla o tseba re Bishop Zondo tell me when a ministry o sebeleditswe ke. That was the only thing ene ke batla lo kopana le ntate Bishop Zondo for yona. Ke batla o tseba re what is the secret? Ke eng ntwe mo sebeleditse hore a hole ha kana a yetse. I had to take my car. Ne ke na le ntho ke di bitswa nna dito it's in Jeep ene le Discovery 3 ne ke na le di Discovery 3 a green smart and it was my private car. I took that car, it was on Monday. Bishop. That day, Nekidule Lindate Bishop Zondo 3 hours. 3 hours. What fita Kimantaten, MEC Kapakima, MEC water and what. Hot MEC water in cool. That Bishop Zondo na hano mofa attention. Kia ajueta batwako mutita. Batwako mutita Bishop unale MEC mamang are mufeme hotu wa cool. Are mutele metika mendo oil ame metiki in November. Reduce 3 hours. From that time, azange ke sokolo ko panalinda te Bishop Zondo. Azange anytime ati phone Bishop Zondo ne ke mo phone. Anytime ka di Wednesday ke opela ka di Wednesday ha ke kere ke nyanta te Bishop Zondo ke mo tshaketse ne ke tla fumana a etsa ha ke ka mo jotsa hore ke tlo tla kere ke Sunday ke Wednesday ke tlo tshakela ke tlo thola ke preparetse dijo ka Wednesday ha ke re ke ba ruti ba ntse ba dutse kwa nna ne ke ntshwa ke di asara ke iswa godimo kwa ke fitla ke fuwa dijo ke tsama le team ya ka ke fuwa dijo a qetile ke ke tsama because I've learned something. Bontate Magashule, you can go lobo tsa Bontate Magashule and say the premier ya mona Bloemfontein. Bontate Magashule no sa batlikana. Bomme Mantombela, bomme Oli, bomme bana ba sa batleng sikana. Is that naked so into the politics. But make no mistake, and when you buy attention, you need to know how to buy attention. Luna, lebaka di favor, lebaka attention is about to, lebaka kopana lebaka man, bao lisa batung upata attention yabo. That is why there are people bao next side bother only bother albo. I don't even bother myself kabo.
Because if wena una le bothata o batla nna ke tlo thusa, come on, someone, if I gave my you are the one who's going to benefit. I'm not going to benefit anything. If you do fast king ka phone then the kid 1 hour koma metu and I don't benefit anything. Benefit. So that is why most about they don't give anybody attention because they understand your attention. It's not going to benefit them. It's not going to benefit them. Guys, let us be honest. In the private hospital, leadership, ukasi tole line a private hospital. Ukasi tole unali line. Ukasi tole ufoti to like the public hospital, public clinics. Ukasi. The reason why, because but why young the private hospital ba regular attention so that when ba fika speedily ba fuwe attention, and that is why when ba fika the speedily ba fuwe the attention because already ba se ba ipataleti that attention. Lona ba bambalona ba patala medical. When you pay medical, people say patala medical. You don't just pay medical, but you are also paying for attention so that muhlangu kulang uske wa sukula utole tuso. That is why most about the medical they don't struggle. Don't like about the care. About sukul, but the medical. So we need to understand or dinto di pedito translate understand them. Ni nabantu abamnyama because nakusali mutu amutson. Because nto ekibanga yona giving ke mentality about nto yaobatla the favor, but when you there is nothing you yetsang you yetsa mutu you kupang favor here. So there's a problem, there's a serious problem ka room. Lona le set le batho abaso ke go bua le lona batho abaso simpiwe le ntabise tlo ke bua le lona batho abaso tlo ke bua le lona batho abaso. Now I'm done ka ntse tsena tsa batho abaso. I'm done ke qibile da qiba nda graduate ke mba fela ke sotela fela nto who bleach ke batlo ba le goa ko rena ke batlo ba white ke batlo bleach a tlotle ke kinye le morro onto nna ke sa batla batla ba motho a motho ai. So two things ke batla kwa, two things tseo di tla etsa life ya e be difficult. It's when you don't know how to buy attention. I'm going to make an example. Ha ke tsebe ke qetetse neng ya bolengao. A ke qetetse neng ya bolengao. Dintho tsa ka tse ngata ke di etsa ke le ka tlong ka mo. Everything. Nga ya home affairs ke go mfumana ke fotse. And I don't use my name. Ke go mfumana ke fotse. Na di line tse le di fola ma ke di fola. You go bordering ya Lesotho ke go mfumana ke fotse. A una mfumana di fola la a una mo ke fola nna. Because everywhere mokiante, I make sure that I pay attention to these people. That is number one. Everywhere. Everywhere, guys. Number two, I'm that person, good, appreciator. Banna babangat, basadi babangat, the girlfriend and boyfriend. There was a time I had this lady, there was this lady who was working and then taking it. Honunal auntie anasibetamu. The lady nasibet. Honunal auntie anasibetamu. This lady na pay how to tell anti-sedisho. Anti-sedisho. A sing wife, my ex-wife, kibaka auntie. Antu na tiba nekija hajibetil. It's either kitonga 500 or 300. Kibe train how to lata tray. It's either naginga 500 kapa 300. Ising kinse ke mo patala sala ne ke mo patala salary anti, but in your heart pay then ke tse dijo ne kinka chelete ke be train ha tlola ta tray. You know why? Ke etsetsa a thabele ho mphela bensenze ukuthi avuye a thabele ho mphela bomtate
It's basadi ba lona ba thabelo le fa dikuku ndiani tlela ke le jwetsa. It's learn to appreciate your partner. Learn to appreciate your partner. Mosadi wa a utlasa tswa fuhlubula penti. Ko ra ikgobole ka loto, ko ra ba ihule ka loto le leng. Ko ra a itsale ka speed because wa tseba you are going to appreciate. Beside the responsibility, beside the ntotso di etsang. Ntho ya mahala ya folelwa, ya felelwa. Even le ha o ya dinawe marbia wena. Ebia wena wa puta. Ebia o se. Inzele mosadi wa mo appreciate. Inzele mosadi wa mo appreciate. O yetsa ra hlobole penti ya ka speed. Appreciate. You do things. When ureka grocery, it's your responsibility. You are playing the role ya monna. When ureka grocery, you are playing the role. When you from mosadi wa hao chelete, you are also playing your role. It has nothing to do with appreciation. It has nothing to do with appreciation. Indoda engasebenzi iya sinda baba. No into encinci I will tell you zakuxelela baba. Zakuxelela. No, that's nothing. Now ke batla qetela mpe. Bondat when ufa mosadi charity, it's your responsibility. It's your responsibility. When you reka grocery, it's your responsibility. It has nothing to do with appreciation. It has nothing to do with appreciation. But appreciation is like a bonus. Companies are not deliver bonus. Why the companies are not deliver bonus? It is because they appreciate. It's an appreciation. It is not the salary fail actually. Ba motivate actually. Ba motivate. Ba it's actually ube motivated. So when munna wa hao mosadi wa o mo fa tšhelete o reka grocery o reka dinto thing, that is nothing. But sometimes o khona nka tšhelete bore baby. You fela yena just to say thank you because umpa kuku every time ke batla jwale go fa tšhelete na just to say thank you just because umpa kuku every time ke batla. Now hasia or a reke di electricity hasia or ayetse eng hasia or ke but ke tšhelete o fela you are motivating this person so that mohlango batlang kuku a hlobole penti ya tatile. Grace is coming for a kind because I can take you back into thing at the moment. I so we can cook fellow. Can take you back into thing at the scan for a kind Grace. Can I eat carabo thing at a follow none? Can I carabo thing at campaign? So learn to appreciate your partner. Yabubet, learn to appreciate munna wa hao. Zifundisen uku appreciate amatota wenu. Appreciate banna balon. I don't care whether you are working or not, you are not working. As a woman, sometimes when your husband kapa your partner au fight sometimes take the same money and do something for this person au fight. Do something. Do something. Do something. Hal now na basadi bante na njola kabana badi no na lentina hante no basadi bante na kala kama Obana una le basadi bao e le di opportunity tsa baloi
basadi ba bang ke di-opportunity tsa balloi ka maqwega ke balloi mokgwa bona ba tsamaya ba tshwere astrology ke ba tshwere astrology umsebenzi wabo ba tsamaya ba tshwere astrology konke apha bafika khona bafuna mosebetsi wa bona ko kenya strong mosebetsi wa bona ko kenya astrology balloi ba gale mosebetsi wa bona ko kenya strong bano ke mamenemene kore they will never do ke di-receiver bano ke bua ka di-receiver ntho tse tshwereng strong le basadi a kgathale gore mosadi o nyetswe as long monna wa hao a o fa tšhelete you can take the same money and appreciate your partner ka the same money. You can go and buy something for your partner. Just a gift to say thank you, Munaka. Thank you, Munaka. Thank you so much, Munaka. So, Renala Basadi Basatibung appreciate. Renala Banda Basatibung appreciate. Renala Bat the boyfriend, the girlfriend, Tessabatung, Tessatibung appreciate. The only time Kur Fela Bonabaya Tala, Kur how taller they hul, Kur Bahula. Bona Fela Musabetua Bonabahu, like it's a English, like they hul, by a talent. Seven trouble to go, Utala, they hul. How about what fella? They hul, They hul, bahul. That is Liatina, Lunabana Basatu appreciate. They hul every time by a time. When I Udula hula fell away. That is why. They hul. I give them who like English. Marquio meant to you. By father. Aye. Rebulaya discourage about what on the bar 2 seconds. Discourage about. Kekopalabala scriptures. Kopalabala scriptures. Kopalabala scriptures. Let me read this scripture for you. Genesis chapter 30, verse 27. Genesis chapter 30, verse 27. Impa labane. Mona, Jacobo na batlang samaya. Jacobo na batlang samaya. Bible impa labane a re ho yena. A ko nkgauhele. Hobane ke lemohile hore morena o ntlhonolofaditse ka baka la hao. Verse 28. Abare bolela moputso o batlang mme ke tla o nea ona. Ke go ba mamele. Labane ha qeta o realize hore mare since Jacobo a fihla bophelong baka dintho di changeile. Life ya utla Labane o re ke hlokometse hore since o fihla bophelong baka modimo o ntlhonolofaditse o re empa Labane a re ho yena nkgauhele hobane ke lemohile hore morena modimo o ntlhonolofaditse ka baka la hao. Ka baka leo ne a ba re bolela moputso o batlang mme ke tla o nea ona. Ka mantswe mang when Labane I realized that the role e bapetsweng ke Jacobo, Labane felt or no, I cannot lose this person. I rather pay this person ke mo patanle presence ya bophelong baka. Labane just feel or no, I rather pay for this person. I need to pay this person. Ke kopa mo patala ke patala. Wa bona o yetsa it's a way of appreciating and acknowledging somebody abapalang role important bophelong ba. Ayikho lento eniyenza abazalwana. Hayiyo nix. Abana no le adile menoto e thata mono e ka re ke masolana na thagisa Jesu
le dutse mahala le nshebeletse nna ke sebedisa wifi e ke patalang ke sebedisa sometimes wifi ya ntshokodisa I had to ke reke data ke kene ka data ya tšhelete lona le dutse ka menoto e thata mono ka di phone tse tswileng le microwave tento Valentina le dutse mono ha le patile tla mentse le November or 2000 ha November or 2000 ha November hle ntho tsa di buang ha November o ntsisisa ha o di nnetile ha o nnetile ha November ya nneta ha sa November yo o bo bolelle batho mosebetsing ha November tsa isale a nthusitse a tsa November o buile something very powerful o nthusitse le dutse no ka menote thata ka di bratse tabuhile no le theotse melenza no hona jwale ka re le bonkgono ba gale hlo tsa lona di meriri e jwanjwan no e jwanjwan ale jale rata no di bratsa le tsa lona di hlaise trata di entse di bra di hlaise trata di itse drata e tradite di bratsa lona di hlaise di trata di entse le dutse no tse le re o tlo go ha November tsa wa re khaza or says nna ka nako tse ke a spenda lona le tsaya mahala le ntena ampe antina na ke tsenga le etsang ka re ka le batlela di hitman le dula kae mara le broke re broke le ngopole ya le gotse le ngopole ska le container mo Australia I'll thank you so much motho Australia unke di number tsaka guys ke batla ba di connection nna ka ntle ke batla bo Australia ke tata bua le motho wa New York no Wala ka re ka le batlela ke le batlela bo mo dubula ke le batlela bo full stofo ke le tshelle gore ke le tshelle bonto bo hali phirima ke le tshelle le ntinna Valentina so ling appreciate guys ling appreciate ne ke le ngadile net 1% anehela ka 2000 a re moruti November ke leba your efforts ke ena motho a khutliseng pelo yaka guys a re bua ka bofutsana appreciate banna ba lona appreciate basadi ba lona appreciate whoever ya bapala role bophelong bao ke mantla ka go qetela learn to appreciate anybody guys ke le rute ntho e nngwe e important I don't want to take time ba sama a ba tlo nkana go etelele ebile nna le antena lona a le qetile mona le di beteng tsa lona a le qetile le di beteng o mona di beteng tsa lona le lo thola and le thola ntho tse monate mo hona jwale ka la bohlano ke tlabe ke le ruta ka ntho tse monate ke le ruta ka la bohlano mona ke le ruta hore le etse jwang hona jwale le improve ba bang le improve no ho monate banna ba lona ba lla ka English no hola le la China no ho monate ezindlini zeo ho monate no ka baka la ke le thusitse banna ba lona ba lla China no ho monate no se le tseba ho etsa dintho tse monate ke tla dira re go rata tle moruti wa rona monate no ho monate no ho monate banna ba lla China no ho lla dipudi ka dikamore yo baby mama we ba khala matota we pele bana ba thola fela ya a thola answer ka pelo banna ba lona pele bana ba re no ku khali bokwe sano ho la pudi ka dikamoreng tsa lona no ka baka la di efforts tsaka a le petile be le sang appreciate mo
Neletsa body thobalano tsa Sesotho mona Mdavazo wa Sesotho. No, at least o improve no. Neletsa Sesotho Mdavazo. Li bobo tlo re tlo etsa mohatsaka tlo re tlo fana dikopo. Le ntena hantle. Ke kopa shera lentswe. Balla ka English ke ne ile ngwanese. Bana ba etsa Mdavazo wa Sesotho mo. No ho monate no ke a tenea. Le shapa di hazard ba bone le sa tsebi bo di hazard le di rutwe ke nna. Le shapa di hazard tse kotsi no. Le etsa bo sombamba somtlapurela so menza kanjalo. Le abamba le atlapurela le ni abo sombamba somtlapurela so menza kanjalo no. Le di rutwe ke nna la le ruta di hazard di etsuwa jwang ba bamba lona mo. Ke nna le rutile ba bang. O ka ba re a leboa disego le a leboa le ho monate no kele o tla ke re kele ho monate no nthotsana no ngwana ka di etsa somtshwara sombamba somtlapurela le a tshwara no le nna hale ke fitla mo ke utlwa gore mare kuku ena ke a Sesotho. Una le wa ke ile ka kopana le bona ke raba kuku e ke a Sesotho. Ke Sesotho kuku. Yere ke Sesotho kuku. Ka tshentsa no ho monate no. Le ba tsamaileng ba re lahlaneng ba tsamaile ka knowledge ya ka no ba tsamaile ka information ya ka. Re agree. Ke a tseba le Agrippa no. Le Agrippa no. Pele di le tsena fela. Ele tsena. E ka re ke mofu ya swileng ha bohloko mofu ya swileng ya sena family. A fumaneng ka tlung a swile o sena family. Ana vana ntsa di pirita. Ke kopa ya lentswe. Ke kopa o share wa tsa mo re lona la corrupt. La corrupt lona. Re sharp no. Ai gili thusitse kene. Ka nnete ke le thusitse. Ai bana be se le tlang hopola lona ka nnete. Le tlang hopola lona sfapa lona. Le tlang hopola ke le jeta nnete. Le tlang hopola. On tsarika le hlaba hlela ho tsena. Ka nnete. Ke di best no. No, ke a tseba ke di best no. Guys, ke kopa re ka o lata. Oh ma. Ah no, ai bana. Na ke di thusitse. Mara ke bua nnete bona. Ona le nna self gale ke kopana le batho ke tlo re hai. Era ke kuku ya Sesotho. Ke ra yena ke Sesotho. Nna ke happy no. Uka. No tla batho ba bang tsana nna ke happy no. Koloing e monate. Hai betile la mbrekela mo. Ke kopa ke le fe just one thing guys. Ke kopa re baleng fela one scripture, guys. Ke tsebo le lokolla. Ha ke batle re nke nako e telele. Ne?
se kae ke go baka speed from ke go ba re baleng ke na le ntho e ke hlokang guys ha nnyane fela please le ntshwarele fela ha ke tse why e lahleng okay Genesis chapter 1 ke go ba re baleng Genesis chapter 1 ke tla le ruta re why le fellwa ka ke tšhelete ka speed why le fellwa ke tšhelete fast le andumelane le andumelane ka speed ma baby ke o shebile ngwana ka khahle ke ketetseng yana why le fellwa ke tšhelete ka speed why most of you le bang broke most of the time le bang broke ke ba re baleng Genesis chapter 1 ke tse verse man Kita verse man. Genesis chapter man. Oh, 29. Iri. Ke go bare qale mona ho lona. Le laole di tlhapi ke 28 le. Tsa lewatle le dinonyane tse fofang le tsohle tse tsamayang hodima lefatshe ne. Then e bere verse number 29 e bere modimo antore bona ke le file meroho yohle e nang le peo e teng lefatsheng lohle le difate tsohle tse behang ditholwana tse nang le peo hore e be dijo tsa lona ke go bala mamele this thing guys le mamele why re bang broke. And this thing I told you is this thing I told you is very powerful. We created once that has create anything again. Genesis chapter 1 it wants a creation and that but that created once. Kito wants something. This thing is very powerful guys, very powerful. Modimo hana yetsa Modimo hana yetsa Modimo hana yetsa apole we yentse once ha qetile abayetse tsa peo ayetsa seed that is why kara apple phakathi kweapple hona le a seed hona le peo ya apple. It was because ntate modimo na re nka se hlole ke etsa peo hape. Now when ntate modimo a qeta go create apple ntate modimo gave that apple responsibility ya ho etsa di apple tse ding. Ntate modimo file apple yena that seed ya apple ise le yona e tlo etsang hore di apple di beteng because ntate modimo ha sa etsa di apple tse ding. So when ntate modimo a etsa Adama mo o re Adama bona ku file meroho ke file ditlamatlama ke di entse ene ke di entse once
ke di entse jwang once. Now from now di tlama tsena ke di etseditse dipeo so that nna ke le modimo ke ske ka tla hape ke tlo tshwanela hore ke etse ditlama. Difate tsohle tseo ke di entseng ke di etseditse peo ya teng so that nna as God ke ske ka tla ke tlo tshwanela hore ke tlo etsa difate tse ding hape. Now le runa re le batho modimo re createile once bo mme le bontate once. Modimo ha sa bopa motho o titwa ka sa dali motho modimo ha sa bopa motho next. The only time that modimo ana qetela bopa motho is when ana etsa Adama le Eva. Ha qetile modimo a re etsa hore be le peo le rona. That is why modimo ane a re ke go ba re bale a re jwale modimo a re etse motho ka tshwantsho sa rona mme le ka sebopego sa rona allow a etse jwa allow le ditlhapi tsa dinonyane tsa ke batla mo e reng Adam ke batla mo e reng ntate modimo a re ke ena 28 e re modimo a ba hlonolofatsa a re atang le ngata fale le tlale lefatshe. Tlo go jotse wa ntate modimo yentseng ntate modimo a qeta o create motho o ile a etsa the same thing. He put a seed ya o etsa motho a e beya ka mothong bana a ke tsute ke ba etsa sense e ja tsa ke na di apple mo guys. Here is the green pepper. Green pepper. Modimo tata is a green pepper. Abayet is a seed ya thing. Here is the seed. So, ndate modimo has to create a green pepper again. I don't know how modimo to create a green pepper. Because we enter green pepper, has to tell abayet is a peo. Now, whoever ya batang green pepper, uchanza yete, abeli peo ya green pepper. If you buy green pepper, you need to have a seed ya green pepper. If you buy if you want apple, if you buy the apple is a failing, you need to have a seed. So everything you want that we create it once. That we must create. Why refer like speed? And I'm going to be very short today. Now, that is why do you know that pull out? It's a sin. Do you know that pull out it's a sin? Pull out ya gore nene hare ha dintho tsa rona di tla berentsha re rotela kantle. Do you know that it's a sin? Because ndate modimo o re trusted gore rona re tlise batho through that seed. Now rona re nka seed re dlala ka yona ntho pull out, guys. It's a sin. There's somebody in the Bible on that modimo ile nga molaya just to get a pull out. Somebody in the Bible that I'm a pull out. Now, kiana ntere shapang here. Déplacing mona ke dula teng a nkgono waka. Déplacing a nkgono waka. Déplacing a nkgono waka. Nkgono waka una every time ha re ja mokopu ona ntsha seed
dipeo tsena tsa mokopu ba di beya. Perekisi o ntsha di-seed tsa teng ba di beya, and then a di qetile ba di planta. That is why haye o ne ke kwa fihla re sena mokopu, re sena pumpkin. Haye every day o na le pumpkin. O na le diperekisi haye, o na le everything haye, because of one thing, just to make sure that you have a seed. O no tshwanela o be le seed. Guys, I get it. No. So that is why runa nereja diperekisi full time diplasing. Nereja anything in the everything in the in anything, because mkhono wa ka le ntate molo wa ka bana ba etsa bonnete ba hore bana le seed ya everything yo ba tsebang hore ba rata. That is why today, but as we speak, some of you don't have pumpkin in your house, but you urata pumpkin. Some of you urata spinach, but you don't have the spinach. You don't have the spinach in your house. And I'm going to tell you why it is because most of us we don't underestimate the seed. Guys, underestimate peu. Underestimate peu. Into sibethayo esenza ba sidinge sithathimbe runa. It's like now runa rietsa so underestimate peu imbeus asithathele enhlokweni. And that is why today le rata spinach, but in your house you don't have a spinach. And le na le dijarata tse kgolo, le na le dijarata tse kgolo, but you can't plant. How plant? O rata mokopu but hauna mokopu, o thanda umbona, o rata poni but hauna yona, because ha re mofuta wa batho ba nkang seed. Very important. Ha re nki le bohlokwa peu, ha re consider le ntho e bohlokwa, se ithata kancinci. Now here's the thing. Most about ba snang a seed, ba dula ba hloka, ba hlola ke bedinga. That is why just to umbona nje ukhala poni, it's a problem. If u batla uja poni hauna mo itholang teng, hauna mo itholang, you need to go and buy. Every time, whatever you want to wage, you need to go and buy it. Spinach, mkopu, yonke into wena fanele uyithenga. Linto simple amatapile. The tapule, we can't even have the tapule sa di tapule harina tsona, because re mofuta wa batho ba sa kgoneng ho boloka peu. Now, here is the thing. Do you know that tšhelete na le peu? The Bluetooth device is Guys, ready to pair. do you know that? The Bluetooth device is connected. How about today? Most about them, but tšhelete na le peu. Ke lerno. Kelaro no tšhelete na le peu ke le ruti a nyane fe mara ke sore ke moroto sore ke tshitse matho modimo ena ke tse gore e ntshwereng ke fe fapa ke sore ke motshitse ke tsamaya ke lo tshitsa ke ntse ke nwa metsi hle matho modimo ke tsamaya ke lo tshitsa nyane. And a mutito, and I get the little cool mutito into room. I get the little cool fishing. To copoy a skeleton machine. A little mine. Lay my worries on the floor.
I can't hold them anymore. The night is quiet, my heart is slow. I trust you more than I know. God is working tonight while I rest in your light. God is working tonight. Everything will be alright. I sleep in peace. I let it be. Ntore re hlape matso mara motho o tshwara nama ya hao ha e right ka nnete ke nama ya kae why ha ke itshwere mo ke sa hlape why ha ke itshwere mo ke sa hlape mara ha ke tshwara nama ya ka ke swantse ke hlape ntwe na e right so ha re tlweleng yo akere ke ntse le nama ka le ntse le ka guys. Now, can you route something very powerful? Growing up, I remember Kijeti Masap. Now let's go back to there because ke batla re qeteng ile ke batla re mo ntate modimo na fedisa lefatshe teng kana ke o kae ke into Genesis chapter 7. Chapter 7. Chapter 6. Chapter 6. Verse number, chapter 6, verse 5. Jala morena abona hore bogopo ba batho lefatsheng bo boholo haholo le hore mehopolo ya dipelo tsa bona e tletse bobe ka mehla. Yo, scripture se powerful jwa matlhamdi. Then ibere ne morena a swaba ha ile a etsa motho lefatsheng pelo ya hae ya utlwa bohloko yo ibere ya ba morena ore batho bao ke ba bopileng ke tla ba fedisa lefatsheng ne batho mmoho le diphoofolo le dihahabi le dinonyane tse fofang hobane ke a iswabela ha ke ile ka etsa ka ba etsa empa Noe yena ona verse number 8 empa Noe yena a hauhelwa ke morena ne now Noe kofi Noe ke ane yo ntate modimo na re ho yena ke kopa o yetse a reka ne ke kopa re ba le ka spiti verse number 14 ibere iketsetse a reka ne ka difate tsa payena okay ke batla mona verse number 17 ke tla tlisa morolo wa metsi ho kwaela lefatshe ho timetsa tsohle tse phelang what ne now ke batla re tle re shebeng hem verse number 19 o tlo kene ka arekeng le diphoofolo tsohle tse phelang tse pedi mofuta o mong le o mong ke ena ntho ke batla re shebe ke ena ntho ke batla o tla ho yona ke tlo le fa ntho e kotsi bana ba ka e kotsi
verse number 19 e re o tla kena ka arekeng le diphoofolo tsohle tse phelang tse pedi ne mofuteng o mong le o mong o be etona le e tshehadi o nke diphoofolo ka bobedi etona le e tshehadi di tle di phele mmoho le wena ne dinonyana ka mefuta ya tsona le diphoofolo ka mefuta ya tsona ne le dihahabi ka mefuta ya tsona di kene ka le wena ka arekeng bobedi di tle di phele ne o bokele dijo tsohle. Now shabanda te modimo yetsa eng now ntate modimo because what's about hasa creator this is very powerful ntate modimo what's about hasa hlola creator motho but now o batla o qeta ka motho modimo o batla o bola motho o batla o fedisa motho shabanda te modimo yetsa eng this is very powerful ntate modimo o re nowe o re ho yena o re Don't say demonstration, guys. Demonstration is your feeling in sebedisang. Ntate modimo o re o nke phofolo etona nke le tshehadi ne enduna ne a ke tsebe o nke monna wa ntja o nke le mosadi wa ntja o nke monna wa tau o nke le mosadi wa tau o di nke tutu o di kenye kara areka na o tloke dijo tse ntate modimo itseng ntate modimo wa qetile hore ho noa sheba ke tlo timetsa se setseng wa tsona ntate modimo itseng o na ipela peo o na re noe mpele peo yena because peo yena ke yone ke tlo relyang ka yona hore inketsetse batho because ha ke sa create motho so because ke tlo fedisa batho please mpele peo nka monna le mosadi it's a seed noe ha banka ba kenya ka raskepe amkara areka modimo na ipela peo so that ha qeta o fedisa batho le diphoofolo monna yana le mosadi yona ba tlo robalana ba etse motho ka mantswe bang the same ntho yena le re keng kana ke ntho the same kana ke ntho ntho ena le peo ya teng if ke ja ntho ena if ke ja ntho ena as long ke na le peo ha ke tlo hloka le bitsa ntho hana ke ntho hana le bitsa ntho buang hle ke lebetse green pepper thank you come on when you eat green pepper as long ona le peo ya green pepper ha green pepper ena efedile how's on green pepper but as long una le peo ya green pepper how to hloka green pepper because peo yena this seed it will be able to generate another green pepper. That's my language. So, ntate modimo o re ho noa ke tlo fedisa lefatshe but
but le dibupua tsohle, but nkukela tutu, nkukela dibupua tsena tutu, o di ompele tsona, o di kenye ka ra a reka, so that ha ke qeta ho fedisa lefatshe, peo yane o mpetseng yona ka ra a reka e kgone ho createla batho ba bang. Qetile tjhelete ena le peo, now lona le ipolaya ka eng? Lona le ipolamo. Ha re mo Malaki chapter 3. Malaki chapter 3. Malaki chapter 3. Mathamu Malaki chapter 3. Malaki chapter 3. Malaki chapter 3. Verse number 10. Ere dinthong tsohle tsa lona tlisang karolo e le nngwe tse 10 e le hore dijo di tle di be teng ka teng. Ke go bona botsa ntate modimo re o re dinthong tsohle tsa lona tlisang karolo ya 10. Amantho e pofu amar November o kotsi batho modimo a tsa ke na lo khala tse ba batswadi ba ka ke bo mang Papa, on a lo khala batswadi ba ka ka batswadi ba ka ke bo mang. Guys, mamela ntho e ke bua mo tle lu ka ntho na powerful jwang. Ntate modimo o re dinthong tsohle tsa lona tlisang karolo ya 10. Wa tswa ntate modimo yentseng o re mpheng 10%. What is 10%? 10% again. 10% again. It's a seed. It is the same seed. 10%. When the temple give me more 10,000 in your house, pay 1,000 rand. The temple pay 10% and give me that seed. Pay seed. So that when I own 90%, 90, that pay 10% yani elimpeu, it will generate another money for you. I give them good or no. Guys, now tate mudimu wila runuwe nuwe mbehele mpeu yena mbe just make sure nuwe are tate mudimu runuwe nuwe I'm going to kill everything. But now ke tshaba ho hloka ka morao ke bolae motho ke bolae dinto ke a tseba ke tlo ba in need ke tlo hloka motho and now a ke sa gona ho create motho again ntate modimo ba tla ka strategy se setja ntate modimo ba ronowe ke go bonketse se favor mpehele ai ba tsala mamela ntena mpehele peu yena e boloke ka ra a reka because ke tlo rely ho yona hore inketsetse batho the same way that modimo ha sa etsa ntone green pepper but modimo o entse green pepper a ifa le peo so that modimo ha sa hlola a fa green pepper if o batla green pepper have a seed if o batla green pepper engata just have the seed ya green pepper again. If you have a seed ya green pepper, it means you are going to be able to have a green pepper because this seed it is a green pepper. Now problem is they don't understand chelete in a lepeo ya chelete is 10%. Now here's the thing. Utlanta timdimuro oro nuwe ke kopa umpehele ha ba sana mamela nuwe ke tlo fedisa batho now but ke kopa umpehele peu yena now ntate modimo hare give me your 10% modimo ore seba bear 10% hona guys kopa ipita let me go back let me come back
Now, here, ne, ki green pepper, ne. Now, imagine, lona lieta so, ki green pepper, li peo yate. Wena, ha o tsebe o behella peo ka thoko, ha o tsebe o behella peo ka thoko. Ntate Modimo mare yena o nkile peo a e beya ka thoko if hana batla o destroya a batla o fedisa motho. Mara Ntate Modimo a re nowe nkukele peo ye o mpele yona. Lona Modimo ha re mpele ntlisa Ntate Modimo a re mpe 10%. Ntate Modimo re sheba nna kile ka kopa nowe hore a mpele 10%. So that itler ha ke destroyer yena be ke tseba 10% e tlo kgona ho generatela batho. Now Ntate Modimo ha re mphe 10%. Are dintho tsohle tsa lona tlisang karolo ya leshome are only 10%. What is 10%? Ke peo. Jale lona ha le tsebore 10 ha o tsebore 10,000 rand ke peo. Ha o tsebore 5,000 ya hao 500 ke peo. Ha le tsebe 3,300 ke peo. Ha le tsebe 1,100 rand ke peo. Jalo wa tswa lona le etsa ke peo yena. O etsa tje. O etsa tje. Lona le jale peo. Lona le jale peo. Bon. O jale o thotse 10,000 o e jale peo. Ke tlo le fanta o katela be ke kwa. Le jale peo hle. That is why le dula le tshonne. Le tshonne, ba bang le tshonne anina mali gore le dula le tshonne. Le dula le tshonne. Ntwe le etsang le dula le tshonne kora le na peo. Imagine o jile peo kaofela. O jile Imagine o ja perekisi o ijelela le seed ya teng. Ngabe re sena diperekisi. If ne re ja le seed ya diperekisi, ngabe re sena diperekisi. Ke bua nnete yo Ntate Modimo a tsebang. Re ja lona le jalela le peo. Le njala that is why le dula le tshonne ni klareke ni khala ni tshonile bantwana bana. Le tshone o tshona every day wena. Le tshona every day. And ka bo madimabe when motho le ruta dintho tsena motho ba re nehelang aba be ke re nehelang le bona ka re ke desperate le bona ka re ke lapile le bona ka re ke ha o ka dilo tlo ja tshete tsa rona but le understand guys how hona motho ya jampeo ya spinach ababa le spinach hayo but ba jang tsamo ba sheba batho ba nang le spinach most ya di farmer the reason why the farmer this are hosna mohlong di hlokang the farmer di hloke poni because they always make sure that bana le seed ya poni the farmer bana le ditapole ha ba hloke ditapole because they always make sure that bana le seed ya yanto ya ditapole nina le seed ya lona e kae where's your seed because when o jelela le peo every time o thola bonus o ja bonus ya o etsang ha hona mohlang le gonang ho ipela peo
Hello, guys. Hello. Now the question is, if that I love you, but I cannot. That I not I keep a total phone. I get frustrated. Guess now, guess after the kinda mood. I have that my langa copa no I know copa. Make sure get it a favor. In get it into a reka. And we are safe so that we get the power follow 1 on a late here. Utate amunna the musai. Udi be unge munna the musai. O biking so that how about a reka. But nchai entona le msadi diko generator di nchateding munna ya twanka reka le msadi but ko generator batho ba bang hence in that Genesis chapter 1 I say be fruitful atang le ngata fale because that mna tsama hore bong hore motho a be batho ba be bangata ha ba tloetswa ke ena ba tloetswa ke peo di sperm tsa rona di peo yena e taken tsa rona. It's a seed you that so that in the Timdimas castle I yet some mutu. Mutu yet so I keep yaruna relibontate. It's a seed. Lunali, you are running a business. How petty? Every time out to charity fellow your business. That is why some of you the business are not this Afaram financial. How na mo plantain seed? How na mo plantain seed? Next. How na mo campe ya how we be ante? How na mo be ante? The last scripture, the last one. Muruti 10% is every month. Yes. Now. If utiko ukobo lake mudimu akupile nuwe kupompele seed so that hakiqeta ufedisa moto seed yani ikhono nketsetsa batho ba bang rona re bomang hore every time when uthola tšhelete wena o eja kaofela o eja hauna mo plantante hauna mo le plantante bana baka a kopana 10%. Mudimo rekisang karolo ya leshome. Why ndate mudimo rekisa karolo ya leshome? Why mudimo rekisang karolo ya leshome? Why ndate mudimo bata 10%? Why? Because ndate mudimo atwa chelete na le seed. Chelete na le peo bana beso. Chelete na le peo. If Anias the same way green pepper in a le peo, we need to understand or chelete le na le peo. The problem here on Abanabas, Liko du la lechon neka sikhon. Liko du la lechon. Ke ko parle first scripture sa upater. Job chapter 1. Job chapter 1. Ikai na jo. Jobo kai wa chomli. Okay. Ki the font of that. Very important when lunaba basa jalem. Lunaba tubasa tilungo. Ene baruti ba fras baruti ba yense orem. Baruti ba entse botsotsi ba tsa ditšhelete tsa batho to an extent ba bong balona se le negative and the negative for ntate modimo le negative for ntate modimo because giving tithing it's a principle ya ntate modimo and ke yona fela yo ntate modimo a re fileng yona hore bophelo e change bophelo ba rona. Serurubele, I will put this to test, can it? Ke khale ke tisitse hloho jwale ka di potomane tsa ba thank you Lutus ke tole fa secret ro wa Job
ana sa futsane Jobo na sa futsane rena le ntho e re bitsang kana ke ha o sena tšhelete man le bitsang ha o re ke tshonne man kana ka English keng o tshwana kana ke ha o re ai man di tshonile man o tshwana kana le bitsang hle ka English nthuse ya ke broke thank you ke broke. There's a difference between being broke and poor. There's a difference. Being broke and being poor. There's a difference, a huge difference. Job. That is why Job. That is why Job, and I say, Job was not poor. But he had nothing. Job, he was not poor, but he had nothing. Kamror Satan, I destroy everything. You know why Job was not poor? Aaron, when Job chapter 1, verse number 1. When we na le monna e mong Job monna eo o ne a lokile a hloka koti a tshaba modimo a gesa bobe Job o ne a ena le bara ba supileng le baradi ba bararo. Verse 3 o ne a ruile digutshwane e leng di phoofolo tse dikete tse supileng what. Verse number 4 baraba hae ba ne ba yetse mekete malapeng a bona ka ho latelana e mong le e mong ka letsatsi leo a ikgethetseng lona mme ba meme dikgaitsedi tsa bona tse tharo ho tla ja le bona ho nwa le bona ha mokete o mong le o mong o ne o fedile. Verse very Job o ne a ye a bitsi ababitsi abahlayi abahlwekisa a tsohe ka madungwadungwana a etsetse e mong le e mong nyehelo ya setjheso. Every time Job una yetsa the sacrifice Job una yetsa the sacrifice le ngutla batsana every time Bible re Job una yetsa the sacrifice. Now here is the thing kiana kia Job una yetsa the sacrifice. Hey guys, la nsebedisa le ke la bona tafole mohle e bohlaswa jwang ke diphoofolo tsa Job tse ke tšhelete tsa Job tse ke tse di fatshe mo ke tse la di bon now le mamel le yana e powerful now enwa ke ntate modimo ena ke ntate modimo now Job Satan this is very powerful. Satan will Job will confuse enemy high kasi show. Yes, guys, let Job will confuse Satan kasi show. Chena, kinda temu dimya. Now,
every time Job unzaitsa the sacrifice. Every time Job unzaitsa the sacrifice. Hanta yetsa the sacrifice. Uyetsa uya investor. Ubeya investment. Uyetsa ntho modimo yentseng. Batswana nkala midive. Job uyetsa ntho modimo yentseng. When that modimo a tseba hore now go tlo fihla nako hore ke hloke motho. I'm going to destroy, ke tlo bolaya motho, ke bolaya everything. Modimo le yena a re modimo a ba re ho nuwe mpehele batho. Now modimo Job o sebedise the same method bazalwane. Job o sebedise the time anta yetsa sacrifice anehela ayetsa sacrifice a sacrifice. Now Satan atla bommele bondate. Satan atla o tla dinthong tsa Job. A fihla a destroy everything leruo la Job. A hloka anka everything. Job a iphumana a dutse thutubulong a sena nix. But you ask yourself why Job ana sa mathaye dilonu. You ask yourself why Job ana sa mathe aye di family a lo kopa favor. You ask yourself why Job ana sa mathe a kope hore ba mo thuse. Why Job a dutse thutubulong ale a sena nix. Because Job ona tseba bomele bontate Job ona tseba kopa le nkutlwe hleng. Job ona tseba o broke but not poor. And when you can understand when you are a giver, there will be a time whereby you are broke but not poor. There's a difference here about poor and broke. Most about to be poor. About broke. Most about poor guys. About to be lambil. About to be stupid. Why? Because people they don't understand system. Yawi pela dinto that temudim. And yes, when you give, you are yes better. When Job ayata the sacrifice, unaipehela honda temudim. Unaipehela dinto tsa hai honda temudim. When Satan afika destroy. Abulaya bana ba Job. Abulaya di anka di ntho tsa Job. Asia Job asina nixa dutu duma tutubul. But Job, he was not shaken. Job haka shake. Mbotse why Job asa shake? Why Job nga shake kam? Because Job na tiba. Ki investile honda temudini. Ki investile honda. Now because I'm broke now, let me wait for the investment time. Ki emele na kwa ya harvest guys. Sometimes when let me talk to somebody. When you take your seed, favor. Because when you take your seed, receive. But how to keep a seed how forever. But you can take when and you can say double. That is when the temudima ring nehela more literally chronolofale. Plant down, learn to plant. Itute ojala. Butata balu na bazorane alimufuta about bajala. And that is why today when I hold chona hunga grace and the temudimu rubele chele tap. Every time honga grace and the temdim, honal about to bang grace, it takes grace and the temdimur, obele chelte hard. Why? Because Babam Baluna Muna, you are poor, not a broke. Honal about to be poor, not broke. That is the problem. That is the problem. We are poor. Mostly about tobacco paid. Mostly about tobacco paid. Mostly about tobacco paid. Why? Utojo boring. Now here's the problem. The time Jobana yeta the sacrifice, he was confusing the enemy. Jobona ipehela. You know what? It's one when unga chelta every time we sabanke. Lemushamusna chelete. You know you are not poor, you are just broke. But you know and you know
gore it's just a matter of time ke tsamaya ke bankeng ke lo applyela tšhelete ka ke ithole. So job ona tseba gore ka nako eo ne ntse ke sacrifice ke ne ntse ke ipeela dintho tsaka. That is why Bible re qetellong ya qetellong ntate Modimo ke a di restore. Modimo a di restore. Why ntate Modimo a di restore? Because all along when Job ana ntse a nehela a sacrifice, Job ona ipeela ho ntate Modimo. Now the biggest problem eo bana ba ntate Modimo ba nang le yona ha le tsebe hore tšhelete na le peo. That is number one. It's a number one challenge. When ntate Modimo re tlisa karolo ya 10 lona, every time when out of tšhelete bo ija kaofela o hlola ko ntsha 100 rand 1000 in randeng eo e golang, o hlola ko ntsha 500 and 5,000 in eo e golang, o hlola ko ntsha 1,000 rand 10,000 eo e golang. And the reason why we say it is because you don't understand hore ntho e nngwe le e nngwe ntate Modimo e etseditse peo ya teng. Ntate Modimo e etseditse peo ya teng. Ntate Modimo e etseditse peo ya teng. That is the problem. Why Job Futanea forever? Why Job Sakaba broke forever? Because he was investing. There was a time, guys, mo ngileng ka dula restaurant day ka hloka tšhelete ya ho patala bill. Banka tsaka di sena tšhelete kaofela. Kaofela banka tsaka di sena tšhelete. Ke sena tšhelete bankeng tse pedi. Capitec le FNB ke sena tšhelete. Ke dutse ke qeta ho ja ke re ke patala bill. Ke di decline phone into card tsaka. But let me tell you something. I knew that I'm not poor. I'm not. I don't. Can Satana ka celebrate. That is why I did not hide. Poor. I mean, I did not hide. I was not shaken into you because I knew in my mind I am not poor because I'm a giver. I give Mazalang. And every time I give, I don't just give. I know who the problem about what is the importance of giving? What is the importance of tithing? What is the importance of that? But I want to repeat my statement. If Ntate Modimo akupile ento nuwe hore nuwe mbele seed yaka ya batho because I'm about to destroy batho. Now I don't want to lack. I don't want to be poor. I don't want to shock about but mbehele seed yaka. Rebo man runa we don't do anything. We are always poor, not broke. We are always poor. Very poor. Not about office and here. Mufuta na ki. Mufuta na ki mutato lampe mulu mutate. And a life ya mufuta. Ntongule we dia ukopan. Iya looks utibana. That is why Ronald Bontat, but sorry, Baruna Bahut, Ufman and Tatali 50 years, Kapan Tatawali 70 years, Maraso be the next. But sorry, Baruna, they don't have anything. Got 70 years, 50 years. When I'm about to back up 50 years, also be the next. 50 years, I can't be the next. I want to talk about I point. When I'm about to deal with Basna next. Koreana hana next. I want to talk about super. Na. Yo. Na le battle. When le battle. There is nothing. If they tell you, you're super. And some of them, they are working. When about to say, cut up. When I cook up on the bus, when I about to say, cut up marana next.
And the problem about Kore, le underestimate and tatemudimbu, totabaluna kibanabo. Le underestimate and tatemudim. And kili rutile ka there's a difference between the blessings already tolanga mi fufutu di patataron, le the blessings of tatemudim marfanto. God can make your life easy, Basaban. God can make your life easy. God can do things. God can. Mudima ka amadi pelo tabato. Mudima ka yeta about bao favor. Mudima ka yeta about bao fedinto. Mudima ka yeta within no time left here we change. But it's just that I'm underestimate. Underestimate and that mudim. Now here's the problem. What about the scriptures? Come here, what about the scriptures? What about Zachariah? Arbalen Zachariah. Zechariah chapter 4. Verse 6. Iri, linyole la arabam lare, murena ubua chena, usere bubale. Haseka di hoka, kapaka mata, utango atle, imba kika moya waka, urialu murena mabutu. Linyole la murena lare, libua chena usere bubele. Haseka di hoka, kapaka mata, utango atle, imba kika moya waka, urialu murena mabutu. Now, thank you for the wireless plant, wireless nail, wireless and city type. You can build your life. Kabuwe. Why now you want to build your life? You want to make yourself successful. Only better success belongs to God. It's on the temudim. Bon, the temudim rose a rebubel, a second how. Kapakadi hoka utong ake. But kimoya work with ake, kamoya work. You are not going to make yourself successful. The problem here about Bana Hanor, but Babata we get successful. Because when you want to make yourself successful. So that is why let 10% when I got wins, because you want to build your life at 10% there. You want to build your life. And let us be honest, guys. It's a little limotekai. Papa Balu is a little limotekai ube achelet. Obata will build a life here. A guy. You have tried. You did everything. You know, guys, cut 2010. I mean, that 2010, 11, 12. Nana kingadi pas. Kia para pato sa minehel. Kifari pato sa batu aditine. Kia para diata sa kilifu enkibatu. Kilimurut. Kifari pato sa kilifu enkibatu. Mashane kikaba kibali breakthrough. Ka 2013. Kinekidula one room hale sang onana osi wontin le sang anampila one room nekpeta divorce kidula kara one room kabale financial breakthrough efusa. The first thing kaloreka di tent kesina mo kidulante. The second thing kaloreka the tracker paid for the crusade kaloreka ni di van for mosebetso ntate modimo ka reka sound system for ntate modimo kesina mo kidulante. Mbotse why? I came to the stage whereby kileki fihi staging. Tukubarbale ngolo le. Tukubarbale Deuteronomy chapter 8.
verse 15. Okay, ke kopa re qale verse 11. Deuteronomy chapter 8 verse 11. Ere itlhokomeleng e sere la lebala morena modimo wa lona ka ho se boloke melao ya hae le ditaelo tsa hae le ditemoso tsa hae tseo ke le laelang tsona ka jeno. Verse number 12. E sere ha le jele le khotse le ahile matlo a matle le dula ka hona mehlapi ya lona ya dikgomo le ya dinku e atile silivera ya lona le gauta ya lona di eketsehile le atetswe ke tsohle tseo le nang le tsona ya ba dipelo tsa lona di ikgomosa le lebala morena modimo wa lona ya le ntshitseng naheng ya Egepeta moo le neng le le magoba teng. Verse 15. Ke yena ya le tsamaisitse lewatateng le leholo le tshabehang moo ho neng ho na le dinoha tse mahloko a bohale le diphepeng le naheng e omelletseng moo ho neng ho sena metsi empa a le fepa metsi a tswang lefikeng lefikeng la moralla. Verse 16. Ha le lewatateng morena o ile a le fepa manna ao bontata lona ba neng ba sa tsebe hore a le kokobetse a le leke qetelong a tle a le etsetse tse molemo. Verse number 17. Ho seng jwalo ka dipelong tsa lona le ne le tla re matla a rona le matla a matsoho a rona ke ona a re ruisitseng. Verse 18. Empa le hopole hore morena wa lona verse number 18. Empa le hopole morena modimo wa lona hobane ke yena ya le neya matla a hore le ruwe. Nguye osipha amandla wokuthi siphumelele. Bible iri modimo o re singamlibali re ska ra lebala when dintho tsa rona di re tsamaela hantle because modimo a qetile ba re because ke yena ya re file matla a urua. That is why man mo re badile motemo wa Zakaria modimo a bolela Zakaria re a se ka matla hao. You are not going to be successful by your power, by your own power or your own strength. A se ka matla hao. So what problem ya batho ba batla go build maphelo a bona ka ba batla go iketsetsa success ya bona ka strength sa bona. All of them they don't give. Ke magonata abanikele. They will never give because when every time you want to build your own life, you want to now guys, ha ke qala ke ba le financial breakthrough. Ke servant te modimo ka yona. Financial breakthrough because for me to be successful it was not my responsibility. For me to have money, to have cars, it was not my responsibility because I don't build my life kabunana. Success I build again. So there's no way difficult for me to give to God. I cannot resist who find that dimpo. I cannot. I don't struggle to give. I don't struggle. That is why the time that katsama ka maoto ndaphana nje moto yam A1 bazanga ke na le kole A1 ntate modimo ba re ke fana ka yona be ke fana ka yona. I did not hesitate to give out my car. I did not hesitate because I knew I'm not the one who can build. I cannot build my life. I cannot. Success I can build like none. I cannot build my success kabun. I cannot. Bophelo ba ka bo nhloka gore ke rely on tate modimo.
So our problem about Obangat, the reason why le magona tabanabaka, why le ja 10%, why less than the hell, like a dula monaka li ruta kabaka kupaka kupalinele. No one will do that. Aline. Why? Because Lunali Sebeka Tata who build a mapilalo. And you want to build your life kabuena. Who are you? Umang Yaka Hono build a mapilabam. Because Ntatemudimuri, I'm the one yale famaka. Ntatemudimuri, Kin Nayale famaka, Kilimudim, our Liru. So Luna, Libata gets that in Kabulu. And that is why now everything, and you can't even recognize your life has, you cannot build your life kasalar. It's impossible. You cannot build your success kasalar. You cannot. If you cannot build your success in your life ka your salar. Ninenka. Papa Baluna, you don't want to admit to Ushokandatem. Halaba Kudume. I Nenka Skaka Hono build a life Yakam Daka Salar. And the worst part in Nabila, I was not even waking. Next Sebastian. I was just the pastor Ella Pine. But I gave Basalan. And the one of the thing in two system, go Mamela the inner person. Every time that every time the Spirit of the Lord, when I want to tell you well in I give. And I thank you to tell us some of you, when Mudimu Abaka bless her, every time there will be something echoing nehel. Mamelang, once Unalin ring give, you must know that God is about to do something about your life. And years long, I saw it in Nandibonile Boutique. Kiboninto, Nanda Temudimuna Lata Kishapa. Kilikatun Kishap and Temudima Barnella country. The Temudim Lima Shana Kineheka Koriaka. Nekiji Makimata say. I was not in the church, Nekisi came. There was no sound system, there was no preacher, but God Himself came to me because in the Temudimuna desperate about bless. When Mudima Baka will bless her, God cannot even wait for the church. Mudima Kasonulu Yamela Ruyekereke. But Mudima Akata Wena Unso Shapa, Ushamba, Mudima Babuel and Nele. And Baba Baluna Little Rwanda Mudima Buelwena Unso Shapa Rune. Papa Baluna Little Rwanda Mudima Buelwena Unso Uli drive, Uli Katesi, Mudima Bar give. And it's give. It is because I understand or Baba Baluna Mudimu Bata change my pillar. Mudimu is about to change your life. But before God can change your life, Mudimu Bata Unele, Maria Sukudisa. Ndate Mudimu to see guys. Habu Shok. Kinetska Poliye one Markina discolated Susano. One car. Why? Because that car, it was not just a car, it was a seed. Mudimu nampil. Now I thought I have a car. Kanti it was not a car. Mudimu banu planta kayo na jala kayo. Jala kayo. So if Halima started by giving, if Halima started by 10%, Bombel wanted, I'm telling you, listen to Liko Balima Tata Mangatari Finance, Liko Balima Tata Financial, Liko change about Ruti, Liko Adikere can say different because Lina or there's something wrong away. Continue. The problem it is just that Alima Meli Muti. Alima Melu Tito Bantarabam. Alima Meli Muti. Alima Meli Muti. Alima Meli Muti. And some of you like I take this because once Ubata build up Pilaba how kabuena. Utoka dima di chelete uyete end up also jola, end up also rexa kuku. Uto rexa, look at the rexa the kuku salon. Baba Baluna even now Hakibuana sensele rexa the kuku salon. Le rexa the kuku salon. Why? Because you can't afford yourself. And guys, we are not called to reach Hokomene. No. Asibizalwangu kutisizi na kekele. If Mudimu Hona Uyeta di Nonyan, how petile abadi Hokomene. Mudimu everything I create. We enter Atibelu Hokomele la yona. Mudimu responsible for intaka. Di Nonyan di Hokomele ki Mudimu. Di everything you Mudimu I create. We enter we die Chesa Kitodi Kritak Petile Kita di Hokomele. Runa. Rebata we chokomela runa. Banabata Timudimabata we chokomela.
You want to take yourself, you want to take care for your life. You want to build your life in Zani. Who are you can build your life? And a salary. I was alone. Kereketswile. Wa bona le no ke fana ka di account tsa ka mo. Lino ke a tswa story. Oh, thank you Jesus. Yo Muruti November, we thank you so much. Wa re thusa wetsa. But ale motho ale kore a ke tsebe Satan o le kwetse dipelo. Sunday ne ke bua ka baruti ba bakang. Sunday ne ke bua ka baruti ba bakang. Pastor Fear, Pastor Doubt, Pastor What If. Ke re baruti bana ba bakang. Bano ba dangerous. Ba preach etsa o rube stubborn ska mamela ntate modimo. Pastor Fear, Pastor Doubt, Pastor What If. That is why una le batho ba utlwa lentswe la ntate modimo, but ha tshwantsa le etse doubt be fihla, fear be fihla. What if ke ntsha tšhelete ke tlo etsa jwang? What if ke neela ka tšhelete ke tlo etsa jwang? What if ke ntsha tšhelete le ne ke tlo patala school fees tsa bana ke tlo etsa jwang? What if ke tlo etsa? And that is why today le tliste stagnation maphelong a lona, le tliste delay maphelong a lona, because le batla itlhokomelela maphelo. Guys, nna ke ne ke batla ka 40 years be ke na le everything, mara ka 45 I had nothing, ka sena nix. I mean ka 40 years ka ke sena nix, ka 40 years ka ke sena nix. Le rekisa dikuku shila ngwana se la di rekisa hona le ba seng ba ithekisetsa dikuku. It's a business. Ba bang ba lona le sa jwala le ithekisetsa. Thank you Thabiseng. Ba ithekisetsa bana beso. Ba di peperanya dikuku tsena. Ene le wena o so ipeperanya jwala ha o mo batle le motho a ntse peperanya kuku. Mara bonyane o fa tšhelete o tla re wa dumela. Le yona kukunyana eno ya ho entse peperanya. E peperanya jwalo le tšhelete ntse e fuwa ha e kgone le afford di needs tsa hao. Ha o kgone ba e peperantsa mahala. Ba e tshwatla mahala. $40 years, I had nothing ka 40 years. Mara ke thuswa ko mamela lentswe la ntate modimo. It took 5 years. Modimo ba fetotse ba bophelo ba ka. O nkukile 5 years. Ke hlotse for 40 years. For 40 years. Kana ke ne ke le 40 years ke sena nix. 40 years ke dula Freedom Square. But mohlane ke mamela ntate modimo. O nkukile 5 years ntate modimo ke a fetotse bophelo ba ka. Modimo ke a fetotse bophelo ba ka ka tsela hlotse. Le no ke tropong bana beso. Ke tropo haka. Tshabololo jotsa ke ka re ke dula Bezota le tlonana ke di tents tse ntšha. Le tla be le nkopa le re le ke le batlele di tents. Ke tshabololo jotsa re ke haka Bezota tropong bela North Richmond. Ana ke ka re ke Bezota lona ba bang se le nana ke di tents tse ntšha. Le nana ro ke le ke ho ke mekhukhu e metšha le tlo re ke le connect for di tsa tse ntšha. Ke tshabololo jotsa o nkile ntate modimo 5 years a ba kopantse bophelo ba ka. Le nana ke ba ipehi o bua nnete. Kore ke tshabololo jotsa re ke Bezota because le tla nana ke location le letšha ke ba ipehi. Nna ke Bezota. Are Muruti. Kopa connect. I get to connect the angel. Ska tlo nkimetsa uma. O tsela na ke re ke dula Bezota. So motho sa ntse na ano re o lo batla maseng ka tlo dula pelaka. Kopa. Always tell us white.
true. Thank you so much, Rose. And guys, thank you, Live. This one name Muruti. Thank you, Live. Scriptures out right there. Philippians chapter 4. Philippians chapter 4. Qui a prêté? Qui compare receipt il y a 5 years? Qui give you? Thank you, Tavi. Philippians chapter 4, verse number 17. Ere, Paulo sore, ha se o bane ke batla dimpho tsa lona. Empa seo ke se batlang ke hore mesebetsi ya lona e behe ditholwana. Ke go bana mamele ke a o qetela. Paulo sore ha se hore ha ke re le nehele ke batla ditholwana. Empa seo ke se batlang ke hore mesebetsi ya lona e behe ditholwana. A qetela ba re verse 18. Ke fumane tsohle tseo ke di hlokang isita le ho feta. Ke thusitswe ka hohle ke ho fa ka ho amohela ho afrota watwa tse tswang ho lona tseo e leng nyehelo e monko monate sehlabelo se amohelang se kgahlisang modimo. Verse 19 e bere modimo wa ka o tla lisitsa ka tsohle tseo le di hlokang ho ya ka bongata ba maruo a hae. Kopa le nkutlwe bazalwane. When problem when ke re ho lona nehelang dikelello tsa lona di nahana hore fela ane ho ne ke re ke a kwala. Paulo se o re ha ke re le nehele ha se hore ke batla dimpho tsa lona empa ke batla mesebetsi ya lona e behe ditholwana. Ha qetile ba re a ba re hobane modimo wa ka o tlo lisitsa o tlo le hlonolofatsa ka tsohle tseo le di hlokang. Our problem bomme le bontate, it's when you think you can build your life and your success ka buena ka strength sa hao. Wa bona once le ka tloela mentality wa una hana hore you can build your own success ka strength. That is why le ngolela le Zachariah chapter 4 mo modimo a reng ha se ka matla lona kapa ka dikgoka le tlo ngatleng. That modimo a ra se ka matla lona. So if we can understand that bazalwane hore ha se ka matla a rona re tlo bang successful re tlo qalela ho nehela. But most about the reason why le sa nehele, it is because you want to build your life, you want to build your success ka matla hao. O tlo kgona jwang? Then Paulo sa ba re ha se lo re ke batla dimpho tsa lona empa ke batla modimo a le hlonolofatse. If le nehela Paulo so re ha le nehela le tlo nehela hore modimo a le hlonolofatse. Ke kopa o le fa sa o qetela jwale qetela. Ene ke batla bua le batho ba reng tate moruti nna ke na nix. Ke batla bua le batho ba reng tate moruti ke na nix. Ba Roma ba Korinte wa bobedi chapter 8 ke o qetela. Ba Korinte wa bobedi chapter 8. This one ke hlola ke re giving ha ke bala scriptures me hlola ke re giving is for people ba futsanehileng mara ba batlang ho atleha. Monehelo le tithe ke a batho ba futsanehile mara ba batlang ho atleha. Bible chapter 8 ba Korinte wa bobedi chapter 8 verse 1 bana beso re le tsebisa mohau wa modimo o ne ileng dikereke tsa Macedonia e re di bile hara teko e matla ya matshwenyeho empa ka baka la thabo ya tsona e gapatsehang di ile tsa fana ka matsoho a mabedi le ha di ne di futsanehile. O batla mosebetsi ngwana ka ke mang ke Shila kapa ke mang a ke tsebe ke Shila o dula kae? Shila o dula kae?
mplela o dula ka ke tlo jwetsa something le mametse batsalam e re Bible di kereke tsa Macedonia di ne di futlanehile empa di le tsanehela Sheila ke kopa go bontshe something kwala mahlong ka letsola o lebe mahlong a hao ke kopa be letsola o tshena kwala mahlo modimo wa ka ya phelang bontsha Sheila le motho ya yentseng nthwena ba bile matso a bona mahlong ba bontshe dintho tseo ba ka nehelang ka tsona tse ka bulang mamati a bona bakeng sa dintho tseo ba di hlokang ka lebitso la Jesu ke bua hape modimo ka bontsha bana ba hlokang mesebetsi le bana le dintho tseo ba di hlokang ba bontshe dintho tseo ba ka nehelang ka tsona because ho wena monehelo ha se tšhelete batho monehelo ke ntho enngwe le enngwe e valueang o itse Abraham nka mora wa hao nehele ka yena. Why were you saying that in that modimo? It is because you know about Abraham hana tšhelete o bor a nehele ka mora wa hae bontsha bana ba batlang mamati a bona bule ba bontsha hore ba nehele ka yena ha ke na taba hore nka koloi ya nehela ka ha ke na taba hore nehela ka phone ha ke na taba hore nehela ka in ai ratang ka diphahlo tsa hae modimo ka ba bontshe hore ba tsebe hore dintho tseo ba ka nehelang ka tsona di ka bula mamati a maphelo a bona ka lebitso la Jesu moya wa o ile re ke nehele ka koloi yaka ya ba ke qalela ho ba di dikoloi modimo ka lokileng ke rapela batho ba kwetseng mahlo a bona ba bontshe dintho tseo ba ka nehelang ka tsona hore lebitso la o le ke le tlotliswe ka lebitso la morena Jesu modimo ka ke rapela menehelo ya bona le ba tlo nehelang ka tšhelete modimo ka lokileng ditšhelete tseo ba tlo nehelang ka tsona kapa dintho tseo ba tlo nehelang ka tsona di fetwe dinotlolo tsa mamati a bona hore maphelo a bona a fetwe ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth in Jesus name amen. Thank you so much. O tlo njwetsa hore ho itse o bone in mahlong a hao ke efe ntho ileng ya tla yo ileng wa bona e ileng hatho o nehele ka yona ke kopa I want fela a request a njwetsa I want fela njwetsa hore what came to your mind e ileng ya tla o kwetse mahlo a ho tjena ke efe ntho ileng ya hlaha in the picture e ileng ya nehela ka ntwena ke efe ke kopa I want fela nehele I want request fela njwetsa hore ke inyetlileng ha ke tlokwala giving a se batho bana le tšhelete mara ke batho bana ba se tšhelete mara ba batla ba le tšhelete we give because re batla ba le tšhelete we give because re batla o atleha we give because we want to be successful ke batla ke tle ke le bontshe ke kopa motho ya ntseng a beile letsoho yeo ntate modimo mo bontshitse gore a nehele ka something request like ba tšhelete like ba request mana beso le ka Facebook request ke kopa number ya Capitec datini ke kopa o ngole hle ngwanaka ke kopa hona le motho kopa number ya Capitec datini ke kopa o ngole kapa batho ba itshwereng ke kopa ba ngole bana le yona but cell phone banking yona ke 073 202 9079 Capitec account ATM. Guys, haiba. You know, this is the problem. Egetse bang. Khatli ngwana ka kopo be account ya ka mo. A getse why side le ke ngotsi mo. Thank you, disable. Kiono account yaka 152 00 75 195 152 00 75 195. Kiono account yaka. Cell phone banking ki 073 202 9079.
if o na le ntho modimo o bontsheng yona o ka neelang ka yona o ka founela mo if there is something o tshaba o bua life mo o na le ntho o batlang o neela ka yona you can call me ka ba nromela WhatsApp or Ntate Moruti nna ho dutse pelong ya ka hore ke nene ka 1 2 3 now here's the thing ha ke kwala thank you Ntate Moruti re tla senda what's my ke go ba re qetelle scripture sena guys ba Korinte wa bobedi are ene ka re ka be ke na le motho a kgona go mpalla English ho lona mo ke yona motho baby Mwajua Wangudwa ma baby ke mametse oh ne ke re ntse ke thepa mara jole ke bona ntse ka di sahla ya happy alright ne ke re nna he hane ke kotse mahlo ke la ka okay be ke ho tla ntho re ke le ka 300 rand ena ke for mohlolo wa for 3 days wow ke se go romelletse yona o se romelletse modimo wa ka ya nka letsola hao o lebe phahleng ya hao moyo halalela modimo wa ka ya tshepalang ke rapela ka lebitso le phelang ntate wa ka lokileng ke kopa bophelo ba dathini bo be le mohlolo wa 3 days modimo wa ka lokileng ka baka la peo ya hae yeo a neetseng ka yona ke a o qeka moyo halang ke a o qeka modimo wa ka lokileng etsa mohlolo o tshosang bakeng sa matsatsi a mararo ho be le ntho a isupang yeo a bonang yeo a tshwarang ka letsoho la hao yeo a etseditsweng ko wena ka lebitso la Jesu Kristo Nazareth in Jesus name amen thank you so much Wanaka amen thank you so guys ke batla hore king you need to make sure that dumelang Ntate Modimo wa bona Ntate Modimo ka o bontsha hore you must give ka something o bo hana a lona le borata bofutsana hala borata o tla temana ena ke ma ka mpalang yona ka English ke ma ya ka ruka tsa mpala yona ka good news bana beso re le tsibisa mohau wa modimo o ne ileng dikereke tsa Macedonia di bile hara tiko e matla ya matshwenyego empa ka baka la thabo ya tsona e gapatsang di ile tsa fana ka matsoho a mabedi le ha di ne di futsanehile giving is for batho ba ne ba tswa guys I gave ka nako tsa bofutsana ba ka nna because ke ile ka understand the scripture saying nna Kile ka fana the time ne ke fana ka koloi yaka ke fana ka koloi yaka ka nako bofutsana guys ke fane ka nako ke fane ka koloi yaka ka nako ya bofutsana ba ka ke fana ka koloi nna ke tla lo fana ka koloi ka nako ene ke futsanehile when ke ne ke sena hope ke na le koloi e one ke fane bo mmere bo ntate giving is for people ba poor mar ba re khathetse ke bofutsana re batla modimo fetole bophelo ba rona ire verse number 3 ke baka hore di la tsa fana ho ya ka mo di nang le hona ka teng le ho feta ka mo di nang le hona ka teng mme ile ka boithaopo that is why hlola ke tsa batho ke re giving is for people ba futsanehileng le ba nang le mathata a di finance le ba sokola mar ba kgathetseng ke tshukuleng if you are tired ke poverty ke mto ba Korinte wa bobedi lindiwe ba Korinte 2 Corinthians chapter 8 but guys giving is for people ba nang le mathata di tšhelete ka re nka bona le motho ka mpallang ibere rile dile tsa re kopella hore di dumelle ho kenya letsoho thusong ya badumedi ka matsoma ba ile ba foster bo Paulos ba re Paulos modimo a hlonolo fatse batho ba netse hona le motho a qetang o nehela I saw which mar batho ba netseng if o sa hlai mona I'm going to call you
ke tlo rapella o nromele WhatsApp fela number ya 073. I'm going to speak a blessing upon your life. I'm going to speak a blessing upon your life. 073 202 9079. Ke WhatsApp ya ke da o qeta o nehela. I'm going to speak a blessing upon your life. Ke tla le ruta le yona eng. Now ke batla hore Paulo sorry di fane di kereke tsa mosodeni di letsa fana le ha di ne di futsanehile. Ebere di letsa re kopela hore re dumelle hore di letsa di re kopeletse hore di dumelle ho kenya letsoho thusong ya badumedi ka thato ya modimo. Di letsa kabela modimo pele santo ikabela le runa le ho feta ka moo re neng re lebelletse ka teng. Verse number 6, re ile ra rapela Tite ya qadile mosebetsi ona wa mohao hore re ile ra rapela Tite ya qadile mosebetsi ona wa modimo hore a o phethele. Verse number 7, jolo ka ha le se le atetswe ke tsohle. Now le ne le futsanehile, but this time ka mora hore le nehele Bible re se le atetswe. Ka English re now you are so rich in all. Paulo 6 verse 7 re ka Sesotho jolo ka ha now le se le atetswe ke tsohle. Pele le nehetse le futsanehile, but ka mora hore le nahele se le atetswe ke tsohle. Guys, ke kopa le nkutlwe, never underestimate giving. Ke bone ho nna. Never. You can underestimate everything, but you can't underestimate a giving. And until you shapa nkena, when le qeta ho nehela, le a tshoha le qeta ho nehela. Ni o thuka. Bothata ba lona le a tshoha. Messi? Yes, Madela, how are you? I'm good, how are you? I'm good. Ke fihla fela se o bua ka ho nehela. Okay. I just want to add on that. Okay. E re le nehela le ha le se le futsanehile. Ke nahana ka there was a time I did not have money, and I saw someone go ShopRite paying for rice and some soup. It cost 13 rand. And now bontshala like what the clock. And in my heart I was like, God made it for me to see this guy and Tikimutus with my last money that I had. I told him, I just called him in the corner, no, give me your plate. I'm going to pay for it. And then what else do you think you need? Aranga fela ka kry cool drink le borotho for tomorrow. And ya be ke mo patalla. Ha ke fetsa ke mo fa 50 rand. You know, after that, someone just called me. Re khale ke sa o bone man. O berekisa account efe. Ka mo jwetsa that person and romela 2000. Yo. And you know, sometimes now when God speaks to me about it, you need to help this person, I do it with all my heart. And sometimes I'm not doing it so that I can get something. I'm just doing it in Nehela. Like it or I only have 50 rand. We rather share it because there are people who they have money. They choose to buy alcohol. I know we're not entitled to anyone's money, but when something tells you that you need to give, do that. And you'll see what God is doing for you. So if it's okay, and then kikena into this, I'm like, I'm this person. I love giving. Giving makes me happy. Like if I can give someone something, give her at peace.
and give her happy. No, thank you so much. Thank you so much. I just wanted to share that. Thank you so much, Messi. Thank you so You are much. teaching us a lot of things. You are teaching us a lot of things, and we thank God for you. Yo, ke a leboha, tsedi yaka. Ke a leboha. Thank you. Thank you so much. Thank you. No, nonki. Hamletile ka ntate moruti. Utene kae manonoza? Monate hle. Yes. Ke a leboha ntate moruti. Le nna ke qeta ho nehela ke ne ke kopa fela o bulele mati la ngwana ka la mosebetsi hle ntate moruti. O teng pela hao kapa hayo pela hao? Ha yo pela ka. Ngolle lebitso la hae pampiring fela if una le pena haufinyane. Okay ntate moruti. Ngolle mabitso a hae kaofela. Okay ntate moruti. Ya ke bone o qeta ho nehela. Thank you ntate moruti. O tsebe ka mokgwa hona le ditsotsi. Ba bang ba lona you will never give marke so sontso mata ka pen. Ba bang ba lona le ka se ne le mare pen ona sontso mata ka yona. Ngaka le kae ntate moruti? re tele ka butu wa ka. Rona Thank you. o bolela le ngaka Matsimela ka Mogauteng Alexandra. Okay, abutu wa ka. Moruti a ka le ba re re gopela dithapelo le re di rapedishe man. Abutu wa ka ntse ke ruta ka offering le ka giving. Ke go ba dule fatshe fela o shebelle panel ya ka then o tlo mamele ntse ke ruta ka eng. All right, ana bothata moruti a ka. Thank you. Ke se ke gopile ntate moruti. No. Try ke thuse batho gore ba understand gore ntho e ke ba rutang ka yona se ntho e nyane. Okay ntate. No, wa bona kitso la te pene le pampiri. Ba tise dinoka le bona ba lo di lata ene ka nako tseo motho ba tla blessing ya sa ipatalang. No, ba tise dinoka ba matha no ba lo lata dipene. The way batho ba leng ka teng ene ke tseo bona you can give ka whatever even if you don't have money you can take. Guys, nna ke ne ska koloi ka nela ka pele ke nela ka di TV kana ke nele ka TV ke sna engwe ka nela ka TV account te Joel ntate Modimare ke nele ka yona ka nela ka yona ntate Modimare ke nele ka TV ka nela ka TV account te Joel ka nela ka stand sa ka Sonic ha di TV stand di qala ka nela ka hi-fi ya Sony ha di qala o kena di Sony ka nela ka ditulo ka nela ka di sofa tsaka ka tlonela ka koloi. Nna guys ke tseba Modimo rona le matla o tshentsa bophelo ba motho. It's just that le tauta Modimo batho ba tsamaya dikereke and like batho ba tsamaya dikereke that is why le futsanele go feta le batho ba tsamaya disangoma. Batho ba tsamaya dikereke ba futsanele le go feta batho ba tsamaya disangoma. You know why? Batho ba tsamaya disangoma ba yetsa di principle tsa disangoma ha disangoma di ba fa di instruction ba di yetsa. That is why today the position tsa lona mesebetsing di rama ke batho ba tshwereng di position tsa lona mesebetsing ha se batho ba tsamaya dikereke. Ha se batho ba tsamaya dikereke mara ke bona ba tshwereng di position tse hodimo mesebetsing ya lona. Ba Kreste bana ba Modimo ke bona ba sotleileng haholo. You know why? Because bana ba Modimo ba sokola ntho e one ho mamela ntate Modimo le o motshepa. Le sokola ha ke tsebile ka be le tise menoto e thata le ya dikereke mara le ya Modimo yeo le sa motshepeng yeo le sa motsebeng. The problem ya bana ba Modimo that is why ke itse ntho e le shapang ke hore le batla ho builda maphelo a lona ka bolona. You want to build your success ka boena. And tell me, how can you build your success ka salary? Is that possible? Is that possible? Do you think your salary can build your success? Do you think your salary can make you to prosper as a person? And until I understand your salary is a hand to mouth. Salary, it's a hand to mouth. It's a hand to mouth.
That is why we tshwara ka di 1 ka di 2 fedile e kene molomong ka ofela we jele fedile e bile ntse kolota le batho ba bang. So I know ha re bua ka giving le keke la nehela, ha re bua ka tithe le keke la yes, but ha re ka ra bua ka o rapela le ka di blessing le no ke a tswa le tlo gakeletsa no a ke release di blessing for no le tlo di gakeletsa, because that is the problem ya rona, re batla dintho tsa mahala tonke le rute he. Genesis 27 no pele ke o rapela ngwana rona. Nna ke nna fela moruta dumeletse o bua di nnete gore ke bua di nnete re o tswe so nya ka utlo galla o shebella di so tse itseng. Ke modimo hlonela fatse batho ba ntse ba neela ke bona na le batho ba ntse ba neela na. Let me teach you this thing. Lo ena no ke kopa o imamela. Ere Yarha Isaka 27 verse 1. Ere Yarha Isaka a se a tsofetse. Mahlo a hae a se a fokola. Ho aneng a se a sa bone. A bitsa mora wa hae Esau wa matsibula. Mme a re yena ngwanaka. Yena arabela a re ke nna ena. Verse 2. Isaka a re bona ke tsofetse ha ke tsebe letsatsi leo ke tlo swang ka lona. A ko nke dibetsa tsa hao le sehlajwa sa hao le seqa sa hao o ye naheng o yo ntsumela phoofolo. Verse 4. Jolo umphele nama e hlabosang ka mokgwa o ke o ratang o ntlisetse yona ke tloja e le hore ke tle ke o hlonolofatse ke so shwe. There are blessings bazalwane tse tholahalang when you give. When you give. Isaka uru Esau I understand how na next. Mara somo ibata phoofolo. Go and look for an animal. I know you don't have that animal. I know you don't have. But Tata Baruna, one of the things is Shapankina, Rebata Amuhela Kabuhoki, no Nakina next guys, Kikupalu truth. When the Temudimu Arikine Leka Koloi, I did not have anything. Next next. When the Temudimu Arikine Leka Dinto, I did not have anything. And that is why you feel scripture Bakurenda Wapin. Chapter 8, we give but we for somebody about somebody about Bible chinchile, you can give countong william way. How about some mind to come here like a painting how kapaka braya as long because to somebody you unehela kanto enwe. That is why the temudima arungun I lenga kinela ka koliyak because the temudima na tsaba kina chelete but the temudima nehela kayena yona ndiona give kayena yona ndiona nela ka koliyak. Our biggest problem bo melbon that kidi excuse rabata excuse lo honda temudima rabata excuse honda temudima na kina nixi. But Bible is a monkey by letting thing. Ere, Samobak, Isaka Esau, before Kufa blessing Yaka Samobak. No, Nga, Ungwana Biton one how cow fell. Cow fell, the bell is allowed the maon. Modimwaka Hakito Bita Mabitona, Imba Moyo Halangwa Shebi, Kerapela Calibito le Pila. Libito le nang le matla modumo ka lokile blessing yena kisa ho motho ya tistempofolo ele nono nkile tšhelete ai a neela ka yona bakeng sa mohlolo modumo ka lokile hona jwale ke release mohlolo ke release blessing hodima bophelo ba hae ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta modumo ka etsetsa nono le mohlolo o tshosang ka baka la monehelo wa hae ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta in Jesus name ke a o tseba modumo ka lokile o yentse mohlolona ene ke a o tshepa ke a o kopa modumo ka lokile ho setseng fela ko re tanki modumo ka lokile ka mohlolo wa ngwana wa nono ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta amen. Amen. No ngale pampiro no ska ba ilahla we be. Every time uno bua ro ngwanaka modimo mothuse o be le tsotseng o ro ngwanaka mothuse o tla bona you will o tla gota o tlo leboa. Amen. Thank you so much Miska, thank you so much. Amen. Libitso lena nna le yang hlotla ke people ke pepele ka pakeng. Hello?
Comfort, le vitso le ke Pepe le ngotswe mma. Pepe, ke Pepho. Pepe le bua le nna hle. Pepe le Comfort a re bua ngwane Solanka. All right, mo. Yes, madam. Oh no. Ish, go to get so all right. Yeah, ish. You know, but I'm going to go there. I like to buy a tapel. Ki rapella batho ba kulang ka Thursday miss ka 7 o'clock ka 7 for now ki ruta batho ka o nehela ki rapella batho ba kulang ka 7 o'clock ka Thursday. Okay, mo. Thank you, my darling. Thank you. Ki bone motho ntse request Pepe le nna ke montsha hle na guys modimo ele monkang hanyana Facebook lona le nehela nini mara batho ba Facebook lona le nehela ni ai modimo le tshwarela ke a kwala bana beso nna mosebetsi wa ka ko yentse hai mara ke ne rutile ntho tse kotsi fanaga Professor Aramuruti Dumela Kent a re dumela pa nna ke le rutile ka monehelo guys if le sa batlo mamela modimo ke kopa ke ba le fela Dr. Diprophobia chapter 11 verse 24 Diprophobia chapter 11 verse 24 Diprophobia lona batho ba mdukwana ntse le rutumedisa rona re kgathetse ga le re le teng life mo kwame na re kgathetse ga le re le teng o tloa ka 7 o'clock tongele fe mahala lona batho ba ntse ba sokola o lera chapter 11 verse 24 chapter 11 verse 24 This is the scripture. Matthew B. I got separate. And I got kolota kaneti. Ti busega rene ke kolota kaneti. Ke hudile tumelong ya ho nehela ka baka la dithuto tsa hao. Di buse nehela. Thank you Matthew B. Thank you Matthew. Uta temanena rim. Chapter 11 verse 24. Irim. Emong ufana haholo. Le ruo le mo atele. Emong ibe le khonatha. Bufutsana bu mo aparele. Emong ufana haholo. Le ruo le mo atele. Emong ibe le khonatha. Bufutsana bu mo aparele. That is why sometimes poverty is a choice. Poverty is a choice. Especially around Ntate Modimo. Nka le fa scripture so Ntate Modimo na bua le ba Israel a re lona ka roho lona ke tlo le hlonolofatsa hore ho ska ba le ya hlokang ho lona. Poverty is a choice. Poverty is a choice. Because in that time we created opportunity ya nehela hore re tle atle ke tsba ke bone ka nna I saw that ke futsanehile ke dula di plasing tsa Anas Race ka tloa ka lo dula botshabelo ka kopana le the late PV Ndlebende ya hlokaetseng the late PV Ndlebende an ruta ka giving ke rutwe ke Ntate Ndlebende an ruta ka giving kai apply ya bo melbontate ka nehela modimo fetola bophelo ba ka nna ke ne ke rutu ka giving ke rutwa ke the late PV ka nehela ka mamela modimo ka etsa lentswe la Ntate Modimo bophelo ba ka ba fetola. That is why kiring poverty is a choice because qetelo ya modimo o re file di alternatives tsa hore re ka tswa bofutsane
nka le balla scripture mo ntate modimo a re ho bana ba Israel ha se ke le hlonolofaditse I will make sure that re hara lona ho ska ba le a hlokang. So the problem ya rona re le bana ba ntate modimo re sebeletsa ntate modimo ya re mo doubtang ka pele tsa rona kaofela. And guys ke kopa yena yona se ke la ile bana whoever who think o tla build a future le success le prosperity ya hae ka boyena, you are just wasting your time and you are going to frustrate yourself until you trust ntate modimo for bophelo ba hao. And the only thing e tlo yetsang hore le sukule o nehela ke hore fela wena you want to build your life ka boyena. You want to build your life ka boyena. You want to build your success ka boyena. Nna bana beso ha ke na matla o build a success ya ka bonna, but I trust in ntate modimo. That is why when I was very poor, I had to trust God. And God did not, ntate modimo ampoka. He did not disappoint me. Ampoka. Modimo la fetola bophelo ba ka. O ila bo fetola ntate modimo. I know God is going to elevate me. Ke a tseba. Baloi ba lawyer ba etsang ba fasa ba njisa ba nkinya madi ba nwesa madi baloi ba ya fasa ne ke bolela somebody ke re wa tseba ke scripture sa Genesis sa Exodus chapter 14 verse number 13 ke ra ona scripture se nqetang jwala ka seo. Scripture se bontsha bogoni ba ntate modimo hore modimo butse ba le watle alibula hore bana ba Israel ba tsamaya. And then ntweni ya mpontsha hore when ntate modimo a batla o bula dintho tsa hao no ha o kgathala tse o lowe ke motho ya sweleng ba ntate modimo tla di bula ditsela. God will make a way. It's just that bana ba ntate modimo ba sokola o fihla leveleng ya o trust ntate modimo. That this Exodus chapter 14 verse number 13 I want a scripture say powerful jwang mo modimo na bula tsela teng. I want a scripture say powerful like a scripture say powerful ka tsela makatsa. And always ke dula ke jwa Satan ke re una ibuli tsela ikwetse ba Israel ba kwetse. He will make a way. I ke kgathale ba loi ba kwetse bophelo bao ba kwetse as long o ka mamela modimo wa bo obedient wa mamela modimo he will make a way. Noba so uthatha thonga umuntu ofileyo God will make a way. Le ha mosebetsi ba kwala position ba hana ka dinto but God will make a way. He will make a way balabes. Especially for those ba mo trustang. He will make a way. Modimo le bless. Re tla kopana ka usane ka 9 o'clock. Kopa rapela. Ke kopa ke le fe di account tsa ka batho ba tla ngonehela if modimo ka bua le wena even if ke kwetse life ya ka batho ba tla ngonehela disebo ke kopa o kena pe hore fa account ya ka sebu ke kopa o kena nna ke trust ntate modimo guys. That is why I don't hesitate to give. I can so call me Matthew Bia account number ya ka hlekema ya ka thusangram but cell phone banking ya ka ke 073 ya keno account ya ka ke thank you Pulani thank you Disebo account ya ka ke 152 0075 195 account ya ka ke 152 0075 195. Thank you so much. And then account Capitec account you. The cell phone banking is 073 202 9079. 073 202 9079 in our WhatsApp. Thank you so much, guys. Kikupa rapela lelo. Ba nehetseng le ba tlonehelang ngwale dintho tse tharo fela tso di hloka ho ntate mone especially ba nehetseng tse tharo fela ka speed
e ba tlo nehelang ke ma tlo nehelang ke ba mong ba tlo nehelang o teng wa tlo nehela ke ma tlo nehelang ke ma ya tlo nehela le fa chance ya ngwala dintho tse tharo tse o le kopang Ntate Modimo a lefe tsona. Lay my worries on the floor. I can't hold them anymore. Yes. Kele right ngwana ka like ba tsone. That is why ke le fa account ke tsetsa rone hele like ba ke yo on romela WhatsApp fela batho ka ngwala dintho tse tharo. Thank you so much. I trust you more than I know. God is working tonight while I rest in your light. Boni, skala dingwala mona life Boni, skala dingwala life dingwala pampiring ho wena. Ke a kopa ska dingwala mona financial breakthrough ska ngwala mona I sleep in peace. I let it be. God is working tonight. Thank you, Sebu. Thank you, Sebu. Batlo nehela nkimang. I don't need to see the way. Tomorrow can wait another day. You never sleep, you never fail. Your love for me will always stay. God is working tonight while I rest in your light. God is working tonight. You ready? Everything will be alright. I sleep in peace. I let it be. God is working tonight for me. I believe you are doing what I can't see. I believe your hands are holding me. God is working tonight. Beale tsola udima tsona dintho tseo. Beale tsola udima God dintho is tseo. working tonight. And pampiro no ibe le ka laboraro ka Thursday a ke rapella batho le tle tsona. I sleep in peace. Thank you so much, Comfort. Beale tsola I udima. let it be. Modimo wa ka ya phelang. Beale tsola ho mono. Kwala mahlo o be pampiri eno. Modimo wa runa ya phelang, moyo halalelang. Modimo wa ka ya tshepahalang ka lebitso le nang le matla. Modimo wa ka lebitso le etsang mohlolo. Modimo wa runa ya lokileng ke rapela ba nehedi bana. Modimo wa ka lokileng ba utlwileng lentswe la hao. Bukeng modimo ka lokileng ya Jeremiah chapter 1 verse 12. O itse o modimo ya fatimehetseng lentswe la hae hore le phethale. Modimo ka there are people ba nehetseng ha ba nehela because ba na le tšhelete empa ba nehetse because ba utlwile lentswe la hao mme ba obeya lentswe la hao. Modimo ka ona le batho ba utlwile lentswe la hao ke ba rapela ba nkileng qeto hore ba tlo nehela. Ke rapela hore Satan a ska ba distract a ska ba utsotsa monyetla ona. Modimo ka lokileng ba thusa ba nehele ka baka la menehelo ya bona. Ke bua jwalo ka moprofeta Eli ha ana qeta o nehela ka ngwana hae yaba Eli o bua mantswana o re Modimo
hlonolofatsa mosadi yona ka baka la mpho eo a faneng ka yona. Modimo ka le nna ke bua mantswe ana ke re hlonolofatsa banehedi bana ba nehetseng. Modimo ka ba hlonolofatsa ka dintho tse tharo tsena tseo ba di hlokang. Modimo ka etsa ketso ena ba etsetse mohlolo gore ba tla ba tsebe rona le Modimo ya phelang ya gontshang batho di sa kgonagaleng ka lebitso la Jesu. Ke a o qeka Modimo ka lokile go itse tse ding tsa dintho ha o re etsetse tsona bane re lokile empa o re etsetsa ka baka la tumelo. Modimo wa rona ya lokile re kopa mohau le letsatsi la ka soklena Modimo ka lokile ke rapela gore once o ka ba etsetsa dintho tsena ba tla tseba rona le Modimo ya phelang yeo ba ka mo tshepang ka lebitso la Jesu. Re a le bontate sentse ke re le boba le re a tseba o re fila tsona dintho tsena tse o re di hlokang sentse re di pata ka tlasa madi a morena Jesu le ka tlasa mollo ka lebitso la Jesu Kristo Nazareth. In Jesus name re a le bontate, amen. Thank you guys, thank you so much. Re tla kopanang ka tomorrow ka 9 o'clock until ka 10 radio, and then re tla kopana pe ka Thursday ka 7 o'clock ke rapella batho, and then we tla kopana le nna ka Friday like a Friday. Thank you so much guys. Facebook le TikTok. I love you guys. I love you. I love you. Thank you Kele, thank you Motabato. No Lerato. Thank you so much guys. Kate Lindiwe, Disabled Tabise, Bimen Lindiwe. Thank you so much guys. Lega Facebook Malerato Molale, Mudie, Tilishebile, Senesa. Thank you so much guys. Jabu, thank you so much. Night is quiet, God bless you. my heart is slow. I trust you more than I know. God is working tonight while I rest in your light. God is working tonight. Everything will be alright. I sleep in peace. Bye-bye, guys. I let it be. Le jotse batho ba follow wehle ba itse le follow batho ba follow TikTok yaka ya Dr. November ka Pastor November ba like hle bana le Facebook yaka ya Pastor November and Victorious Faith Ministry, Pastor November and Victorious Faith Ministry. Ene le khothaletsa batho ba e Facebook if le batla batho ba tsema ba agree message yona wa dula Facebook moteng le wena if batla o relax batla o pheta o shebela hape you just go to my Facebook Pastor November and Victorious Faith Ministry. You never sleep, you never fail.